Sanibonani. Itopic yethu yanamhlanje ithi naku ukuthula. Naku kungasho lutho kuyicala phambi kaNkulunkulu. Ngoba sinabazalwane kulezi insuku abafuna ukuyikholelwa bona that they have decided that they will keep quiet, minding their own business. But for the fact ukuthi yonke le monakalo yenzeka phambi kwamehlo akho futhi ihambe yafinyelela endlebeni zakho kuyicala phambi kaNkulunkulu. Sifuna ukushumayela ivangeli elilula nengane encane iliqonde nofundile nongafundanga liqonde, because sisizukulwane esibalekela ama principle sime ngokuvutha nezambulo kodwa sibalekela lokho uNkulunkulu asifundisa khona. Ngifuna ukutshela lokho ke namhlanje nawe wazi indaba zabantu ogcina ngokukhuluma ngabo kodwa ungabatsheli, ogcina ngokukhuluma ngabo ubahlebo kodwa ungakazi uzobaapproach ukuthi bazalwane lokho enikwenzayo ku wrong. Abanye bayidalela ama excuses ngizothini mina ngubani ngiyafika kuleli sonto angikwazi ukukhuluma uyothiwa mase ngikhuluma ukuthi ngikhuluma njengobani. Ngifisa ukwazi ukuthi ukungasho lutho ubonile uzwile kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Asifunde incwadi kaJames chapter 4, Jacob chapter 4 sifunda uverse number 17. Incwadi kaJames chapter 4 verse number 17. Namhlanje sifuna abantu bephila guga manje ziphikelele ebudaleni bazo ziyofa kodwa zinamabibi eziwambozile ngoba ikaza za decide ukukhuluma iqiniso ebudaleni bazo. Ziyofa kabi zithi ayibhemi nefa ayijoli ayihlebi kanti sigcwele indaba zabantu. Mningi umonakalo wenzeka phambi kwamehlo abo bangasho lutho. Incwadi kaJacob chapter 4 verse number 17. Khona sefikile yini? Incwadi kaJacob chapter 4 verse number 17. Ukhona sekhona bafowethu. This is very interesting topic ngani zakwehlala phansi izokulekelela. Kukholwa kulukhulu kakhulu. Kukholwa kuneyinkubela. Kukholwa uba namacala phambi kwabanye abantu. Ukholwa kunjengokushayela imoto. Awugcini ngokushayela le yakho kuphela kodwa ushayela nale phambi kwakho nesemva kwakho. Ukukholwa awuyikholeli wena uma sosindisiwe. It's not about wena ukuthi mina but right. Angicizelele isihloko sethu sanamhlanje nakho kungasho lutho. If you have decided to keep quiet emveni kokuthi uzwile ubonile kuyisona. Mhlamba siqale ngaleli verse underline introduce itopic yethu just ukundlalela nje itopic yethu. James chapter 4 verse number 17. Verse 17 uthi ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Phinde futhi ngakho ke owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Now uJames usifundisa a very interesting topic ukuthi lo owaziyo ukuthi manje ngaba wenza ini. Now I decide ukungakwenzi lokho akwaziyo kumele akwenze kuyisono kuyena. For the fact that you know ukuthi kahle la kumele ngenze ini bese u decide ukungenzi lutho. For the fact that you know ukuthi ngaba manje uyakhuza and then you decided ukungakhuzi kuyisono kuwe. Now uthi James ke owaziyo. This thing has nothing to do nomfundisi wakho. Has nothing to do ne leadership yebandla. Has nothing to do nokuthi abangicelile kodwa lithi owaziyo. For the fact that you know ukuthi kumele wenze ini manje kodwa ungakwenzi kuyisono kuwe. Angiphinde lo
owaziyo okumele akwenze kodwa engakwenzi kuyisono kuwena. Le topic le yena bengendlela eyahlukahlukene ngoba sinabazalwana abahlukahlukene endaweni ezahlukahlukene abaziyo ukuthi kumele ngabe benza ini, but they've decided ukuthula ngoba bafuna ukuyocelwa ekubeni bazi ukuthi ngokomthetho kahlahle ngaba ngiyenza u1, ngaba ngiyenza u2, ngaba ngiyenza u3, and then they've decided ukuthi ngizothula ngeke ngikwenze. iBhayibheli lithi lo owaziyo, yabona lento iyicala because isenhlizweni yakho, has nothing to do nomunye umuntu. Ayingokuthi ama feelings akho athini, ayingokuthi ubani okucelile, for the fact that you know ukuthi nansi into ngaba ngiyayenza ungayenzi kuyisono kuwena. Sinabazalwana namhlanje ingane zosisi babo ziyalamba, bayakwazi ukuthi lezi ingane ibona kumele bazondle. They've decided ukuzi ignore lezi ingane, balinde zona kube zona izofona zicelisa lempupha, ayingoba engazi ukuthi lezi ingane ayithathe ezintweni ukuthi ufuna ukucelwa, ufuna ukubikelwa ngathi umasipala. Uyazi iBhayibheli lithi lo owaziyo kodwa edecide ukuyithulela emveni kokuthi azi ukuthi kumele ngaba wenza ini, athi ngeke ngikwenze lokho. Sikhulume ngayo James chapter 4 verse number 17. Ngakho ke owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Ila simi khona namhlanje. Lo oyaziyo ukuthi kumele ayenze ini engakwenzi kuyisono kuyena. Lana akuyi ngokuthi obani abakucelile, obani abakuncengile, obani abakukhothamelayo, obani abangayenzi ngokwama feelings akho, ngokwama emotion akho, abaphaphathi kuwa bakuncengi, kodwa lithi for the fact that when uyazi ukuthi kahlahle ngaba ngiyenza u1 no2 no3 bese udecide ukungakwenzi kuyisono kuwena. Namhlanje ebandleni likaKristu njengoba sikhonza nje singabazalwane, sinezalukazi, sinobaba, sinobhuti, sinosisi, sine Sunday school, sinamaqili yomama abasindisiwe abazi ukuthi ebandleni kwenzakala ini, imiphi imikhuba yenzakalayo, kujolwana ngayiphi indlela, obani abaphuzayo, obani ababhemayo ebandleni likaNkulunkulu. Bene baya ku-acta lokho benza ngathi abakwazi. iBhayibheli lithi uma wazi ukuthi kuphi kumele ukwenze and then you have decided to keep quiet ngoba awufuna ukuzondwa, awufuna ukuhletshwa, awufuna ukukhulunywa kabi, awufuna ukuthathwa njengomuntu ukuthiwa uthanda indaba zabantu, kuyisono kuwe. Namhlanje siculelwa abantu emapulpit ababuya otshwaleni, ababuya ukuyokipita, abahlala emkipitweni, hayi ngoba oma bethi bangakwazi, hayi ngoba befundisi bethi bangakwazi ukuthi lo sisonikela kakhulu lo uhlala emkipitweni nendoda uyakwazi, hayi ngoba bengakwazi ukuthi lo bhuti onikela kakhulu lo uyisigebengu ubamba inkunzi, bayakwazi, but they have decided to keep quiet ukuthi hayi cha amfuna ukungena endabeni zabantu. Lithi iBhayibheli lo owaziyo ukuthi kumele ayenze ini and then I decide ukuthula, ngoba sinamaqili namhlanje sikhonza nawo akhuluma ngathi behind the scene, angezi kithi, azoseluleka njengamadodana, azoseluleka njengamadodakazi, azoseluleka njengabazalwane, kodwa ayakhuluma emveni kwethu lo okuyena owaziyo ukuthi actually ngaba ngenza lokhu, bese lithi iBhayibheli decide ukungakwenzi, decide ukungakhulumi. Abanye oma bethu baningi osisi kwakumele bahlala nabo phansi bebeluleke, abakaze basho lutho, abanye bathula bebona ukuthi ebheke wena, abanye bayabona imishado ukuthi le mshado ayivele enkosini, uNkulunkulu abambulele, bathi angifuna ukungena indaba zabantu. Kuyisono kuwe uma udecide ukuthula emveni kokuthi uzwile nobonile futhi wazi ukuthi ngaba wenza ini, kuyisono kuwe. Now in the Old Testament, asifunde encwadi kaSamuel, 1 Samuel chapter 2.
1 Samuel chapter 2. Sifuna ukudila naleli daba lamaqili yabantwana bakaNkulunkulu esikhonza nabo abayikholelwa bona, abayikhonzela bona, abangabinandaba nabanye abantu nokuhluleka kwabanye abantu nokusheka kwabanye abantu ngoba yilona lo ubheke kwakhe. Umpostoli Paul mekhuluma nebandla laseFilipi uthi ekukhonzeni kwethu umuntu angayibhekela okwakhe kodwa bheke nakwabanye, okusho ukuthi ukukhonza kwethu akuncikile kithi kuphela kodwa kuncike nezimpilweni zabanye abantu. Samuel chapter 2, ngiyathemba bafethu ngiyazwakala kahle. Sifuna ukwelekelela labazalwana abathi bakholwa kakhulu kodwa bayathula uma babona abanye abantu beshayeka endleleni. They have never given them ama-advice. Into enhle abayenzayo ukubahleba bakaze baze bebeluleka. Lo owaziyo ukuthi kumele enza ini bese decide ukuthula kuyisono kuyena. 1 Samuel chapter 2 verse number 23. Verse number 22, I mean to say. 1 Samuel chapter 2 verse number 22. 22 uthi uEli wayesemdala kakhulu. Wezwa nalicala lika Eli ebudaleni bakhe. This man was faithful phambi kaNkulunkulu from wabusa 30 to 40 years umpriest emahluleli kwaIsrael. He was faithful until kuze kufika endlebe icala lika Eli elamenza efa exabana noNkulunkulu ukuthi lithi iBhayibheli kwafika endlebeni zakhe ukuthi uzwile futhi uyazi ukuthi njengoba uzwile nje ubonile wena ngaba umele ungaba wenza ini and then you decided not to say anything kuyicala phambi kwaNkulunkulu ukuthi uyazi ngaba wenza ini and then you decide ukuthula kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Verse number 22, 1 Samuel chapter 2 verse number 22, lithi iBhayibheli uEli wayesemdala kakhulu wezwa konke amadodana akhe akwenzayo kuIsrayeli onke nokuthi ayelala nabesifazana bebekhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. Lithi iBhayibheli kwafika endlebeni zikaEli njengomahluleli abuya bompriest ukuthi abafana bakho laba babili kunemkhuba abayenza endlini yokukhonza balala namantombazana lawakhonzayo endlini yokuhlangana. Lithi iBhayibheli kwafika ke kodwa noma kongenziwanga uyena noma wayengabathumanga ngoba ama-excuse lawa esiwasebenzisayo if sifuna ukubalekela ama-responsibilities njengabazali njengabaholi ukuthi abathunywanga yimina iy'ngane zenza noma yini kodwa lithi iBhayibheli kwafika endlebeni zika-Eli icala lakhe liwaba yilelo uEli ukuthi kwafika endlebeni zakhe. iBhayibheli lami lithi wezwa ukuthi abafana bakho umpriest balala namantombazana endlini yokuhlangana. Abagcini ngokulala namantombazana endlini yokuhlangana bashintshe nomthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayemise ukuthi uma umuntu enikele ngomnikelo wokushiswa kumele kuqala kushiswa amanoni. Uma kushiswa amanoni walowo mnikelo bese kubukwa intuthu ukuthi uma ikhuphuka iyaphezulu iyazungeza noma iyaqonda ukuze kubonakala ukuthi lowo muntu uthethelelwe amacala akhe. Labafana bafika bashintsha yonke lento kuthiwa akudliwa inyama amanoni angakashiswa. Lithi iBhayibheli abebephethe lo msebenzi babatshela abafana ukuthi akwenziwa kanjalo. Kushiswa amanoni uqala ande ukuthi kudliwa inyama bathi angeke singene lo. Lithi iBhayibheli umnikelo kwaIsrayeli wadeleleka kakhulu. Indlela yokukhonza nendlela yokunikela yadeleleka kakhulu kaIsrayeli ngenxa yamadodana kaEli. iBhayibheli akuphelelanga endlini yokuhlangana. Lithi iBhayibheli baba khona bathembeka bahamba bayombikela uEli ukuthi Eli abafana bakho lama young lion no prophetess bayalalana endlini yokukhonza bayamithisana bayaphuza labafana bakho. Kwafika endlebeni zakhe njengomahluleli ebuya abe umpriest kwakunesinyathelo esibalulekile kwakumele asenze kodwa wangakwenza lokhu Eli ngoba kwakwenziwa amadodana akhe.
Loyo, chapter 4 verse number 17, loyo owaziyo okumele kwenze kodwa engakwenzi kuyisono. Ueli mhla kufika kuye ukuthi amayangi la yona yalalana no prophetess endlini yokukhonza wayibrasha lento. Njengomahluleli number 1 kwakumele ihlulela amadodana akhe ukuthi anecala phambi kwaNkulunkulu kulokakwenzile. That's number 1. Njengomahluleli number 2, njengompriest kwakumele awakhiphele umnikelo wesono kuyoshiswa abashelezela kuNkulunkulu esonini abasenzile akakwenzanga kokubili. Number 1 as a judge akabajajile. Number 2 njengompriest akabashwelezele kuNkulunkulu. Wakwenza lokho ngoba kwakwamadodana akhe. Loyo oyaziyo ekumele akwenza bese engakwenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Ngizokukhumbuza namhlanje ebusuku ukuthi njoba ume ngokuthi awubhema uphuzu kodwa abantu baganga phambi kwakho. Abantu balalana phambi kwakho bake bahamba ngemoto yakho. Indoda umuntu ishadile iboleka imoto yakho ukwazi ukuthi le moto ayiboleka uye entombini ungasho lutho ehamba ngemoto yakho. Imizi ifile nje in charge phakathi ukuthi angifuna ungena indaba zabantu, but the question ngoba lezi zinto zenzeke phambi kwakho isiphi isinyathelo wasenzayo ukukhuza lamanyala enzeka phambi kwakho. You have decided to keep quiet. Unecala lokuthi awusango lutho kodwa ukubona kwenzeke phambi kwakho. Batshontsha phambi kwakho izinto zabelungu ziyaphela ume ngokuthi mina ngitshontshi. Umbuzo uyofica phambi kwaNkulunkulu ukuthi as much as ungatshontshi kodwa wena umzalwane wayenza ini wena ke njengomzalwane. No ukuthi bengafuna ungena indaba zabantu unecala umuntu. Izinto ezenzeka phambi kwakhe ekubene yazi ukuthi ngaba wenza ini bese engakwenzi ngoba ufuna ukuvela njalo umuntu obalulekile. Loyo nabobona amasela uvumelana isho njalo iBhayibheli lithi abeba weba kanye nabo. Loyo owaziyo ukuthi ngaba ngiyenzani njengoba kuphela amathisho kaMadamu. Number 1 lithi iBhayibheli uma umuntu ona khuluma naye thina njengabazalwane amanyala nencithakalo enzeka phambi kokuthi siyaba approach abantu ababheda phambi kwethu. Ama principle okukholwa la kwamsindisi uma umuntu ebheda uya approach uya kuyena mzalwane yekela u1 yekela u2 yekela u3 lithi iBhayibheli megoloza bikela abazalwane bikela biza ababili abathathu ubabike lo mzalwane lo sengemkhuze ngo1 no2 no3 kodwa uyaqhubeka nalithi iBhayibheli meqhubeka phinda ayenza lokho bikelani ibandle bese nimthathisa komuntu ongakholwa. Namhlanje akwenziwa lokho sigcina ngokubahleba. Asikaze sakubona sabakhuza asikaze sebeluleka bayazalo sisi bethu sebezinti ingane akukho nomama oyedwa wakhe wayakulosisi ahlane phansi ameluleka njengomama untombazana kwenzakaleni yini isizathu bathule kodwa emakhoneni bakhuluma ngaye. Loyo oyaziyo okumele kwenze kodwa engakwenzi kuyisono kuye. Ngizokutshela namhla le ndaba yokukholwa ivangeli ukuthi uyikholela wena isebenzi kulombuso. iBhayibheli lithi uEli kwafika endlebeni zakhe ukuthi abafana bakho bayavandalize endlini yokukhonza. Bashintsha nendlela yokukhonza. Namhlanje sidumiselwa yidakwa. Siyayibona ukuthi ziyaphuza lezi zinto nabazalwane bayazazi bahlangana nazo emathaveni zifika la zidakiwe. Abanye bayabanjwa emasontweni kulalwana abanye bayabanjwa kuphunywa emarumini bayakwazi lokwagcina ubona ehlase ngathi akakuboni kuyicala ukuthi umbonile kodwa wangasho lutho kuyicala. Abanye siyabadoje emadolobheni ngoba sifuna ukubabona kodwa the fact ukuthi sibabonile sashase ngathi asibonanga. Lithi iBhayibheli lo owaziyo yabona deep down your heart you know lento engikhuluma ngayo ukuthi usibani bani ngaba ngamkhuza unecala ukuthi awumkhuzanga. Lo owaziyo ngoba uyasho manje bangikhuluma umoya ongcwele uyakufakazela ukuthi usibani bani kwakumele ngimtshele sixabana mawuthi siyaxabana kodwa ngimtshele. Namhlanje sinomama abangamaqili babangani nabanye omama abajolayo babangani nabanye omama abafebayo babangani nabanye omama abaphila impilo
eyonakele phambi kwabanye omama ethula athi kodwa mina hayi lo mama uyafeba kodwa umngani wakho ufebe umngani wakho ushothi kwawena ke ufana naye ngoba awukazi washo lutho awukazi umkhuze wabhetha umuntu wesifazane ebheda phambi kwakho cha ukuthi indaba zokumuntu amfuna ukuyingena akaphila indlela athanda ngayo kwawena usilona ikholo ngoba ukuba uyikhola ngabe uyazi ukuthi azikho izinto ezenzeka phambi kwakho and you decided to keep quiet akuphela ubudlelwano kunokuthi akulimaza bese wena uyathula loyo owaziyo izinto ngabe uyazenza bese ethula unecala phambi kwaNkulunkulu necala. Unamadoda namhlanje aneyintombi emsebenzini aneyintombi nje asebenza nabanye abazalwane umama ezayezwa ukuthiwa ubabuzwana uthi ujola nobani bani bese uyibuza ukuthi ngoba umngane ubabuzulu akakwazi uthiwa uyakwazi uthi uthuleleni bayafana ngoba lento lokufuna sisondeze eduzana ukuze uyi-understand yabo njengoba indoda yakho nje ifika ukuxoxela indaba zomngane wakhe athi umngane wakho uyafeba uthandana nosibani bani umbuzo oqala umele umbuzo webaba wakho amkhuza yini uma ukwamuzwa athi angikwazi ukungena indaba zabantu wazi ukuthi kuyiqili kwayena lo ngoba umzalwane wangempela uma izinto zenzeka phambi kwakho uma ngake ngakukhuza wangakhuzeka mina nawe siyahlukana ukuba abazalwane ngoba manje iBhayibheli alingivumeli ukuthi ngikubone ubheda bese ngiyathula alingivumeli sondela Ezekiel chapter 33 is it 33 Ezekiel 33. Ezekiel chapter 3, verse number 18, not 33. Ezekiel chapter 3, verse number 18. Funa sindlalela lento siyixoxe. Ezekiel chapter 3, verse number 18. Ezekiel chapter 3, verse number 18. Uma umuntu eyazi izinto engabe uyazenza ngazenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu uchapter 3 verse number 18 ncwadi kaEzekiya ithi lapho ngithi kumubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisa bona iBhayibheli libucayi bona lento ithatha serious uzosha phambi kwaNkulunkulu lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ethi abahamba ngalomgwaqo abaphila lempilo bayesihogweni abayenza lempilo bayokulahlwa abafebayo abaphuzayo idakwa yitabana kunabazalwana abasindisiwe abaphila nezitabane ezingabangani bazo abakaze bayitshela bathi we ngoba kubizona kanjalo we lempilo uyiphila uzofa uyolahla uNkulunkulu akayifuni izitabane yilabo abantu abathi mina ngijaji umuntu kodwa lithi iBhayibheli abaphila leyo mpilo abahlobo ngayo yiminzi abaqamba amanga yifebe abathakathi abakhonza izithombe bakhonza amadlozi bangaphandle kombuzo bese thina siphila nabo baba bangani bethu singasho lutho kodwa uNkulunkulu eshila ukuthi abaphila lempilo bayolahla babangani bethu sixoxa namindaba zebhola singabatsheli ukuthi njalo sesixoxe konke uNkulunkulu uthe abaphila lempilo bayolahla babangani bakubabheda phambi kwakho bafeba babangani bakho abangani bakho wena uyakhola usindisiwe abangani bakho bayidakwa bonke wena wethu usindisiwe we have never introduced to them ukukholwa ukuthi yini ukukholwa ngoba why ufuna ukugcina ubudlelwano kodwa ulimaza ubudlelwano bakho noNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu etshela uEzekiel umprofeti ukuthi uma mina ngake ngathi umuntu ophila nendlela uyofa bese wena decide ukuthula kodwa bafethu khona ngilalela ebusuku lapho ngithi mina chapter 3 verse number 18 Ezekiel lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi ungakhulumi ukuxwayisa umubi ngendlela yakhe kuba umsindise yena lo omubi uyakufela ezonweni zakhe kepha igazi lakhe ngiyakulibiza ezandleni zakho kodwa khona bafethu ozwi iBhayibheli uma uNkulunkulu athe abaphila lendlela bayokufa nokufa bese wena ungasho lutho kulowo muntu ebufebeni bakhe emanyaleni bakhe enyangeni zakhe udecide ukuthula bese lithi iBhayibheli uthula lo muntu aze afe wena ungashongo lutho mase file
gazi lakhe liyobuzwa kuwe. Lo owaziyo ukuthi ikuphi kumele akwenze engakwenzi lithi iBhayibheli unecala kuye. Now the question is one. Bangaka abantu ababheda phambi kwethu ngelinye ilanga mawufunda Galatians chapter 2, I think from verse number 7 kuya lapho ko-12. Umpostoli Paul ubona umpostoli Peter. Mebona umpostoli Peter unalento yobandlululo yokuthi thina singamaJuda sidlelane nabezizwe. Lithi iBhayibheli wakho actor phakathi kwabazalwane. Actor phakathi kwabazalwane lithi iBhayibheli wathatheka nabathile, wathatheka ngisho noBarnaba. Umpostoli Paul uthi ngamkhuza uPetro ukuthi wena unecala lokhu ukuzenzisa phakathi kwabazalwane. Angiyezwa abazalwane. La embusweni kaNkuluNkulu le ndaba yamaprethendelana ayisebenzi. Umuntu umtshela ucash umnikeza neslip ngoba kuyicala kuwe ukuthi kwenzeka amanyala phambi kwakho bese uyathula. Sinomama abakhuluma ngezilimi phambi kwabantu abonakele phambi kwabo. Kuyaziwa ukuthi lo mfana ukhulelisa usibanibani. Ibandla liphethe amaqili liyathula lenza ngathi alikwazi and ekubeni likwazi amaqili wodwa izinkulu zesihoko ezingakwazi ukukhuzana, ezingakwazi ukudisciplinana kuyathuleka. Bayazana bodwa becula bodwa kuyazana lo jola nalo abakhuzani bebodwa. Uma umuntu ekwazi ukuthi kuphi kumele akwenza adecide ukungakwenzi kuyicala phambi kwaNkuluNkulu. Kuyicala. Noma ngabasho labo Rondo Rama Acha Banana Anana for the fact that you know ukuthi la worship team kuyalalwana ngoba hayi ngoba ningakwazi ngiyakwazi kuhamba kuze kufika nakomama bethu ukuthi usibani ukhipha isisu. Asikhiphe isisu kungekho nomama oyedwa ombizayo ingane yami kunephunga esilizwayo ngawe. Kwenzakale ungayiphilile impilo ngane yami baba amaqili bayikholelwa bodwa ziyakhulela ingane zohlala kwenye indawo. Akukho nomama oyedwa nesibindi ukubiza ingane ayidiscipline ngoba umuntu nomuntu ufuna ukuphila impilo yobuqili esathi lo owaziyo ukuthi kumele ngaba wenza ini decide kungayenzi kuyicala phambi kwaNkuluNkulu. Kuyicala. Timotheo uthi ngamkhuza uPaul uthi ngamtshela khona phambi kwabo bonke balalela ukuthi wena unecala uphilisa uzenza iqili phambi kwabantu. Namhlanje sinabazalwane kuyaxatshanwa ukuthi ukuze siphile kahle asibe amaqili engakutshela iqiniso ngoba mangakutshela iqiniso siyolimazana, mangakutshela iqiniso uyocasuka. Siphethe abazalwane abangafuni ukutshela iqiniso ungamelanga ubatshela ukuthi awugqokile kahle. Lesi siketi esigqokile siveza iphenti, lesi siketi esigqokile siveza ithende zezinqa. Akumelanga ukusho umuntu nomuntu akagqoka indlela ethanda ngayo ngoba mawubatshela sorry wena ungibukani uzungibone ukuthi ngigqoke ngalendlela ngoba sinabazalwana mhlawumbe kumele siprethendelana siphila singamaqili iqiniso lingabi bikho ngoba kunabantu umuntu nomuntu uyikholelwa yena uyinakela indaba zakho. Kulombuso akekho umuntu oyinaka indaba zomunye umuntu. La sinake neindaba zabanye abantu ngoba ukulimala komuntu oyedwa usilimaza sonke. iBhayibheli lami lithi lo owaziyo. Abanje bangikhuluma nje uMongcwele uzokulekelela lo owaziyo. Abanje basikhuluma kanje kuyisonto kusasa yothi uhleli zoyibona ingane ezitshekelwe izicathulo. uMongcwele athi akunothisa le ngane ishodelwa izicathulo bese uvimba ngathi awuzwanga uqinisa ikhanda unecala ngoba ubonile futhi uMongcwele wakuindicate ukuthi le ngane idinga isicathulo. Kumakhaza manje kuyabanda. Kunengane ozoyibona zifika ifaka isheti elilodwa nakhona lidabuka ngezantsi eliselingcolile ukubona futhi uMongcwele akutshela athi idinga isheti le ngane bese uyitshela enhlizweni ngoba ingashongola ukuthi mhlambe iyeke emajesu. Yabona owaziyo lokho kumele akwenza decide ungakwenzi unecala. Asibona bonke abantu abayocela abanye abantu ngiye ngithi mina nabampofu noma nabantu abahluphekayo bakhona
ey'nsukwini zokuphila kwethu kuzokuthesta unembeza wethu njengebandla. Uthi uJesu metshela uJuda uma kuchapter is it chapter 12 uma wesifazane emthela ngamafutha enani elidulayo athi awadayise kwabela abampofu. Uthi uJesu metshela uJuda khululeka abampofu niyohlala nabo. Abantu abahlupheka bohlala bekhona uzothesta unembeza wethu. Sewukholiwe, sewushumayelile, sewukhuluma ngelimi kodwa umbuzo wakho uyazi yini ukuthi akumelanga kube khona olamba phambi kwakho wena unakho ukumenzela lo owaziyo ngoba this thing akunandaba ukuthi bani ukubonile but when you know deep down in your heart you know ukuthi lo mzalwane udinga impuphu and then you decide ukuvala umlomo uthi ngoba ngacelile angeke ngisho lutho. Deep down in your heart you know ukuthi lo udinga lift and wena unemoto wena kumele ngabe uyamgibeza uthi ngoba kancela ngisho khona abazohamba nawo. Lo owaziyo ukuthi ngaba wenza ini decide ukungayenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Iphelile inyanga manje abantu beye ematawuni bothengana nokudla bayazazi izalukazi zangakubo. Niyabazi ogogo abahlala bodwa abangathathe ezintweni. Nazazi ingane ehlala noma wazo uholeyo iqolo baphila ngaleyo mali. Hayi ngoba ungazazi uyazazi. Futhi uma ungena uthatha nempuphu kuyafika nje engqondweni yakho ukuthi kube ngithatha isaka lempuphu 25 noma u12 kg ngiyonikeza lezi ngane. Uyakwazi lokho but the problem ukuthi kwafuna embezo umoya ngcwele noma ekhuluma kuwe wambulala because awutshelwanga ukuthi for the fact ukuthi umoya ngcwele uyakubeka emqondweni wakho kumele ukwenze. Mawusemthandazweni umoya ngcwele uyabaveza abantu ngabe uyabathandazela uthule uthandazela obhululu bakuthandazela izindlu uthandazela imoto nemishado. Umoya ngcwele abaletha abantu kumele ubanxusela you know abantu kumele ubathandazela but you have decided uku-ignore lo owaziyo kumele akwenze angakwenzi kuyisono. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe uma ukhona ongakholwa siyathemba ungenele kuzofunda for the fact that you know lo waziyo sinandaba ukuthi uze adjustify uthini uma ufuna ukuyifihla kulamacala akho waphilayo but deep down your heart you know. Njengoba ngikhuluma you know ingane zikaseswako ziyalamba kumani. Ingane zikaseswako azinayo uniform. Ingane zikaseswako azinazo izincwadi. Ingane zikaseswako ziyanetha manje kusebusika. Uyazi ukuthi kahlahle ngokomthetho ngaba ngiya ezingane zikabhuti ngoyifakela iroof ngoba vela leyandlu yanetha. Uyakwazi ngoba ungakwazi uyakwazi. Kunalokhu decided ukuhamba uyothenga imoto. Kunalokhu decided ukuthenga ama-iPhone. Kunalokhu decided you have decided to increase the cost of living kunokuthi uyonakekela lawazi khona ukuthi kunesidingo because we give where there is a need. Lo owaziyo le ingaphezu kokuthi isonto lakho lokushumeza ukuthini. Le ingaphezu kwamavesi watshelwa abantu unembeza wakho ufakazi ukuthi uyazi ngoba lento ukuthi ume phambi kwabasi ume eShoprite noma eSpar noma ePick n Pay kukhona okhokha phambi kwakho besathi ushodelwa nge10 uqinisa ikhanda uhlafuna imhlathi wenza ngathi awazi ukuthi lo ushodelwa u2 ngabe ugcwasela we ujika ubhekele uzwile ukuthi ushoda u2 ujika ubhekele ulindela zakucela kuyicala ukwazi bese ushasa ngathi awazi kuyicala yokuhlafunana nemhlathi nje kubhekele abanye bathi ehlele emotweni edla ingane embuka ilambile ayibona le ngane ilambile le athule ehlafuna imhlathi umuntu akabamba ingane zake enkosame ngeke sihamba sihlu ingane zesihluma sakwazi nokuhlafuna ngenxa yengane cha nkosi yami you know lo owaziyo ekumela kwenze engakwenzi kuyicala phela ukwazi noma ngathiwa uzi adjustify ngayiphi indlela noma ngathi ukhanda mapha amaplan akho noma ngathi wenza ini ukuze uthole indlela yokucasha uyazi. Ngiyathemba ngiyazwakala yohamba izibuye lo waziyo ukuthi kumele enzeni angayenzi kuyicala phambi kwenkosi. Lo waziyo for the fact that you know ukuthi uyazi icala ukuthi uyazi and then you have decided to act as if like awazi
ukuthi ngaba wenzani kuyicala kuyicala ukuthi khona amantombazana akhulelwa phambi kwakho bese uyathula ungasho lutho kuyicala ukuthi namantombazana agcokise konondindwa phambi kwakho bese uyathula ngoba awufuni ukuzondwa kuyicala ukuthi kunabafana abamaginsa abagcokisa kwamapantsula phambi kwakho ukhona ubaba uyinsizwa bese uyathula ungasho lutho ngoba njalo ufuna ukuvela kahle ku-comfort zone uthanda ubongwa ngabanye abantu kuyicala ngabe ushumayela ukuphenduka ushumayela abantu ukuthi abahlukane nezono kodwa wena ukhuluma amathi motivation uyamotivate you motivate them rather than ukubatshela ivangeli lokuphenduka kuyicala ukwazi ukuthi ngaba wenzani and then you choose not to say anything kuyicala lo owaziyo so njalo uJakob uthi lo owaziyo ukuthi ngaba wenza ini edisathi ukungayenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu hlala ukwazi lokho ngoba omabethu abaningi abanosisi bethu abazalwa emakhaya bekholwa hayi ngoba bengazi ukuthi njengoba bephuma ebusuku emfaneni njengoba benoplastic la oplastic abathatha abafanele uyakwazi lokho kodwa eshayisa ngathi akazi eyithulela nje athi bathatha phe wena njalo uyithatha phe uyazi ukuthi imali kababa kaBhoyile iphuma ebujolweni udla yona ethule ngathi akazi sinomama thina abanezingane emzini wakhe umfana wakhe ufaka intombi emzini akufuna ukukholwa lokomfana intombi uyazi ukuthi kulela room kunentombazana engenile actor ngathi akazi hey njalo uyakhuza Nkosi yami lezo ingane mhlaza mitha ningangifaki mina mhla imithi liyogonwa uyena ozokhipha inkobo yokohlawula izingane ngoba sinomama abangamaqili abangeke bashaya umthetho emzini wakhe ekhuluma njengezalukazi ezakhulisa thina ezithi ongafuna ukukhonza kaphumele phandle ngiyawukhiya urondo wami sinamaqili abazali kuyicala ukuthula kuyicala ukuthula bazala abafana bangamaginsa bayatshontsha labafana bezwa bayakhutuza njengomzali akabakhuzi uyovela mhlazana eboshwa hamba yombhelela ngoba isela ngikwazi ukuyibhelela njengomzali akakwazi ukuba sinabazali abangamaqili ingane yakhe hamba ikhutuzana nabantu mhla eboshwa yena ekhipha imali ebhelela isigebengu ngoba ubuqili benu bulapha ngikwazi ukubhelela isigebengu ngoba uma ngake ngamtshela uma eboshiwe umphumela walento engamkhuza kuyona angikwazi ukuyejele ngobhelela isigebengu kodwa abazali bangamaqili hamba bolekana nezimali ayibhelela isigebengu engasikhuzanga mhla sibamba abantu inkunzi ngoba sizalwe abantu abanjalo necala phambi kwaNkulunkulu necala noma ungakufihla lokho ukuthi abazali abakwazi uNkulunkulu uyakwazi uhamba ubolekana nezimali uhamba uyobhelela izigebengu ehamba ehluphana nabantu emzini wakufuywa amasele wena waphakelayo uza nalabafana azohlala emzini wakho njengekholwa ubaphakele lezi zigebengu hamba ebamba abantu inkunzi azoyifihla emzini wakho wena njengomzali ukukhulumisa sakumotivate hey kodwa ngangizama niyeka lempilo eniyeka umzali oyiqili phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi awuyi la kuyiwa khona ngoba lo owaziyo ekumela kwenze ngakwenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu kuyicala lo owaziyo umela kwenza namhlanje sinabefundisa abantu ngabokudala bakhuzwa bahlathwa phansi ngeke bahlathwe phansi ngoba banemali kuyaziwa ukuthi usibani uyidlale zonke izingane lebandleni ulale naloya wamithiswa loya ngeke ukukhulunywe uthule uyazi umfundisi lo mfana kumele akukhuzwe lo mfana kumele adiscipline lo mfana kumele afundiswe lo uyayidika ngisho nenduku ngoba ulimazo osisi bethu adisade ushayiswa ngathi akazi umfundisi uyazi unesizathu ukwenza lo kushasa ngathi akazi kuyicala phambi kwaNkulunkulu uma wazi wahlasa ngathi awazi namhlanje sinobaba abahlukumeza amakhosikazi emakhaya ubuholi bebandla buyazi ukuthi lo unkosikazi uyamhlukumeza kudala ebika nomama ukuthi lo baba uyangihlukumeza uyangishaya ekhaya akaza discipline no baba uyashumela njalo ngamasonto ufika eshumela kanje
esuka ekhaya ukuyolimaza unkosikazi wakhe ibandla lisho lutho eshumela vuta zakhuluma ngezilimi kodwa unkosikazi uyahlumeza kuyamshaya ekhaya akamondli kodwa uyavutha la ibandla liyazi ukuthi lo ngabe kudala ekhuzwa kuyicala phambi kwaNkulunkulu ukwazi ukuthi ngaba wenza ini kodwa ungakwenzi kuyicala 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 kodwa ngoba phela sesahola abazalwane kuya ngokuthi ubani kuya ngokuthi ubani wena kuze ukwazi ukuzwakala kuya ngokuthi ubani so uma kuukuthi igama lakho liseyimeni liseyimeni esithile kuyoba ngconywana uzokwazi ukuthi noma ubhedo ungakhuzwa noma uphuza utshwala mina ngiyakhumbula kwelinye ibandla ungangibuza ukuthi kuphi kudala ngithatha amacala mina kwelinye ibandla kwafika umfana edakiwe edlala ikeyboard edakiwe emanzi te utshwala umfana ngathi kubazalwane ebandleni ngathi lo mfana udakiwe lo into yangitshela yona umphathi wabantu abasha wathi akakwazi ukusho lutho ngesizathu sokuthi lo mfana ulethwe umamfundisi ibandla liyazi izinto engaba liyazenza ebandleni ibandla liyabazi abantu engaba libahlalise phansi kudala ngoba bayamosha ibandla liyazazi idakwa liyabazi ababhemana nensanga abaphuzana notshwala imlomo ibomvu ngathi amahlokohloko kuyaziwa baphuze bahlala otshwaleni kuze kube namhlanje basotshwaleni bovuka kusasa ubezwa ngebhesi mayicula ukuthi sidakwa lesicula lapha hayi past tense into namhlanje ukuthi lo usayiphuzela akasizakala inceke yoma bayakwazi ibandla lifikile kubona but they've decided ukuthula bangasho lutho kuyicala phambi kwaNkulunkulu uku-acta ngathi awazi kanti uyazi kuyicala kuyicala sinomama abahlukumeza amadoda emakhaya akavuthi yena olida inkonzo intercession kodwa indoda yakhe ayikhali kanje uyibona noma efika na ilengisa izandla indoda ilengisa izandla indoda yakhe ilengisa izandla uyibona ukuthi khona into engahambi kahle la uNkulunkulu akasenzele umusa eyinsukwini zokuphila kwethu asenzele umusa usimakade asenzele umusa lo waziyo ekumela kwenza engakwenzi hayi ngoba befundisi bethu bangalazi ivangeli mele balishumayela bayalazi but they have decided ukuthula ngesizathu sokuthi uma bekhuluma bayoba necala phambi kwaNkulunkulu angazi ngenzeni la kuvala ama-comment kodwa khona into engiyenzile la khona bengithi ngiyambloga la engavela ngabloga into eziningi khona into ngiyambloga la avela ngavala nezinto engamelanga ngiyivala angazi ngenzeni ngempela kodwa ngathi seku-right sanibonana lo waziyo ukuthi ngaba wenzani engakwenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu kunengane ehlala emakhaya manje ngaba ziyafunda azikwazi ukuyofunda ngoba abasemandleni badecide ukuthula kunokuthi bayilekelele ingane izofunda bathule ngamabomu ukuthi ingane zingafundi ngimblokile lo sesikodwa manje khona into eyenzakalayo la angazi ukwenzakaleni bafethu ayavela kodwa ama-comment kwavela abanye angaveli nje sanibonani
Ngiyathemba ukurati bafowethu. Sisho njalo namhlanje ebusuku, sisho njalo ngani zakwethu ukuthi asesibelene emakhaya siyolungisa izinto engabe siyalungisa. Sibelene emakhaya sokwenza kufanele ngabe siyakwenza. Kunabantu okumele sibakhuze njengomzala hamba ohlala phansi nezingane zakho. Kunezingane zakho kumele uyidiscipline. Ujuseni aphila lempilo nabahamba ngalomgwaqo nahamba ngawo baye kulahlweni kaze ushola ukuthi enganeni zakho zidakwa phambi kwakho uyazi le mali obanikeza beyophuza yona bayaphuza kuze kube namhlanje izinceke zidlala otshwaleni dlala otshwaleni nazi izinceke zakhona kuyaziwe ebandleni ukuthi kuyalalwana akukho la kufetshwa khona njenga ebandleni kaNkulunkulu bafeba beshumayela ubona ngengane ukuthi makushaya izandla phezulu shaya izandla phezulu uphinde zoshala lezi zinto zenzeka phambi kwabantu abathi bagcwele ngomoya kaNkulunkulu kodwa bangasho lutho. That's a problem. Ubungozi ukuthi laba baziyo lento yafika endlebeni zabo bakaze basho lutho. Kengilapha ukuthi you have decided to keep quiet icala phambi kwaNkulunkulu ukwazi ukuthi ngaba wenzani kodwa ungayenzi kuyicala phambi kwenkosi. Asondela nafuna sixoxe kanje lento uzuyi understand bethulwa labe befundisi bababizwa ngamagandaganda babizwa ngama-caterpillar ama-bulldozer uma egibela ipulpit akayikhuzi lento ukuthi musani kungibiza ngale ndlela enengibiza ngayo ngumzalwane ngoba they know ukuthi ikuphi kumele ngaba bayakukhuluma esizukulwaneni sabo. They've decided to keep quiet kubheda phambi kwabo. The reason behind lokho ukuthi bafuna ukuba comfort zone bahlala bemenywa babizwa ngobaba bethu enkosini kodwa bangakwazi ukukhuza izinto ngaba bayekhuza ey'nsukwini zokuphila kwabo izinto ngaba bayidiscipline esikhathini sabo ukuthi u1 no2 no3 wenzayo wrong bayathula kuyisono ukwazi. Now you decided ukuthula because bafuna ukushumela ivangeli lentando eningi bathuleleni obaba abadala esibahloniphana baphethe ivangeli elinamandla. Yini into eyenza bangakwazi ukukhuza lamanyala enzakala endlini okukholwa? Yini bangayikhuzi lezi ithombe egcwele lezi iphambana nalemjiva namaringi zonke lezi zinto? Yini bangami phambili epulpit bathi akusilona ivangeli? They will never say that. Whereas why? Ngoba bazolamba uma bekhuluma bazozondwa kanti bafuna ukushumela ivangeli entando eningi njengeqembu lepolitiki bafuna ukuthandwa nokunconywa. Yini bangakhuzi? Yini bangaphumela ezihlangalaleni ukuthi lamaringi nemjiva neziphambana namakhandlela nazo zonke lezi zinto izinto zomkhathi? They will never say that because they want to be in the comfort zone bazokwazi ukufitwa banikeza imali kodwa ekujuleni kwenhliziyo zabo they know ukuthi kurong kuyisono phambi kwaNkulunkulu noma bangakushongo kodwa boba necala ukuthi kwabheda ngezikhathi zabo bathula. Uthi uDavida uthi uPaul uDavida walikhonza icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe waphila according to ecebeni likaNkulunkulu ngamanye amagama akathulanga esikhathini sakhe azikho izinto adecide ukuyithula wangayikhuluma ey'nsukwini zokuphila kwakhe akathulanga. Namhlanje sinabefundisi abathulayo uyazi bathuliswa yini? Bathuliswa ukuthi bafuna ukuvela kahle kubantu ngeke ubeze baphume ehlanganeni bakhuze ngeke beze bekhulume because bafuna ukuthandwa. Ngeke beze baxeke uhulumeni wethu ukuthi lento eniyenzayo ngeke beze bekhulume ngoba bafuna ukunconywa nokuthandwa. Kuyisono ukwazi bese ungakhuluma noma bayile kulezi inkonzo enihambayo entabeni nontshukumeni bayakwazi ukuthi asikwazi ukukhokha imali esikhokhisa abantu bayokhonza usimakade. They know ukuthi is wrong but ngeke bakhulume bayohlala njalo bakhanda ama-excuses ukuthi kuya-understandeka ku-understandeki kwakungeke kwenzeke ey'khathini zabapostoli ukuthi someone must pay ukuzolalela uNkulunkulu azosiza impilo yami because it's obvious ukuthi angikwazi ukuya endaweni nakhona imali engenayo. Hayi ngoba bangakwazi bayakwazi. Namhla sinamaphost ukuyolalela uNkulunkulu kumele ukhokha 1.5 khokha 2,000 rand. They know ukuthi this thing akumelanga ngabe kuyenzeka ngeke bakukhuze
ngeke bakukhuza, ngeke bakukhuza. Sizathu salokho ukuthi sesaphila esikhathini la khona asiprethendelane kunokuthi sitshelane iqiniso. Awu imagine abapostoli Paulo bayitshela abazalwane ukuthi manifuna ukuzokhonza khiphani imali, ngoba phela masizokhonza sidinga imali, onikele yonikela nje ukuthanda kwakhe. Idingo zokukhonza kwethu uNkulunkulu uyohlangabezana nazo, but what is more important emphefumulo. Kodwa because nomuntu ozile la emenyiwe nobiziwe ukuba igest uzokhokhela dasa imali hamba phambili. Awu imagine abapostoli bahlangana noBarnaba, oPaulo, oPeter bese bathi ukuzongena kule nkonzo soba sinayo nomuntu akakhipha ama-10 rand. Awu imagine lo usolukuzana uMoses wahamba nabantwana bakwa-Israel about 6 million yabantu, more than 6 million yabantu wayengaphethe ama-microphone. The grace of God yasustena iphimbo lakhe. 6 million yabantu ephethe ahamba noMoses, wathi egibele phezu kwentaba iphimbo lakhe lalizwakale wonke umuntu, akadinga ngiyipika nama-GPL nama-500 ukukhonza ukuthi ezwakale uma ekhuluma. Alikho ibandla lakhe labakhona emhlabeni njengebandla lahamba noMoses wayengayiphethe iy'pika. uNkulunkulu wayesustena iphimbo lakhe ezwakale uma ekhuluma. Ngeke bakukhuluma. They will never say anything ukuthi, but they will always baqhamuka nama-excuses okuyiwona ezokwenza abantu ba-understand, but now we understand. Kuyicala ukwazi, but you decided to keep quiet. Kuyicala ukuyobizwa ey'godlweni zamadimoni kugcwele iy'phambano nemijiva, you decide ukuthula umotivate kunokuthi ukhuze. Umpostoli Paulo wakhe wafika kuse-Ethane nani la lithi iBhayibheli wahamba khona, lithi iBhayibheli wathi ekuhambeni kwami ngibona amathempeli la, ngibufice ithempeli ngibona uNkulunkulu welanga, uNkulunkulu wey'nkanyezi, uNkulunkulu ongaziwayo. Wathi bafowethu ngizomemezela, wayekhona bakhona onkulunkulu abakhonzwayo. Wathi no bafowethu njengoba ngihamba la enhliziyweni yami kwangathula, kwangavuma ukuthi ngithule ukuthi wanixubaxuba uNkulunkulu, uyedwa uNkulunkulu okhonzwayo. Lithi iBhayibheli wasidala ngagazi linye wasibeka ebusweni bomhlaba ukuthi simfuna simkhonza. Uthi ngizomemezela lo uNkulunkulu ongahlali endlini ekhandiwe ngezandla sengathi ufuna indawo yokuhlala. Uyena wasidala ngagazi linye wasibeka ebusweni bomhlaba, uyena wazi ukuthi sodalelwa kuphi, sozalelwa kuphi. Ngimemezela lo uNkulunkulu omdala kuney'nsuku, isikhathi savela ngaye, mdala kuney'khathi. Akathulanga uPawulu mhla efika ama-altari emathempeleni kukhona uNkulunkulu belanga, uNkulunkulu bey'nkanyezi. Namhla sinabashumayeli abamenywa ama-altari, kugcwele ama-aphula, kugcwele iy'thixo, kugcwele iy'phambano, kugcwele ney'nkamba zamadimoni. Bafika bathula bamotivate abantu. Kuyicala ufike endaweni ngabe umemezela uJesu, uchitha zonke izinto ezikhona. uJesu wakhe wangena ethempelini wafica kudayiswa, wachitha zonke izinto ezazikhona. Sinabashumayeli namhlanje abathulayo ngoba bafuna ukushaya into zabantu, bafuna ukumotivate kunokuthi bakhulume iqiniso. Komsizana umuntu ukuzuzwa izwe lonke kodwa ekugcineni elahlekelwa ukuphila kwakhe. Sinabazalwane abanganaso isibindi sokukhuluma iqiniso, bafuna ukuthandwa. Kuyicala phambi kwaNkulunkulu ukuthi ebandleni lakho uNkulunkulu bayamxuba, wena umshumayeli uyathula, yabamotivate kunokuthi ubatshele. Kuyicala ukuthi la mabandla anisonta kuwona nihamba nimenywa kuwona bahamba beyobhabhathisa abantu ey'nkomishini, bababhabhathisa kanje bakushalwa iy'phambano nithule. Kuyicala ngoba niyazi ukuthi akekho umuntu in the New Testament wakhe wagcotshwa kwenza umcimbi ethelwa amafutha. Namhlanje bathelwa amafutha, akhona ama-giant of faith, akhona amadoda amadala ahlonishwa naziwayo, abayikhuzi lezi zinto ukuthi akukho umuntu wakhe wathelwa ngo-oyela, akukho umuntu wakhe waphakiswela iy'mpondo. Azenziwe ebandleni lezo zinto, bathule because bafuna kuba comfort zone, bazonconywa, bathandwe. They will never say anything. Namhlanje kunabantu
abahamba bagcobana nabantu, umsebenzi wahamba bagcobana nabantu, kaze kwagcotshwa umuntu in the old. Kuyicala because they know ukuthi lokho angamelanga bakwenza. Kuyicala ukuthi bayakwazi ukuthi umpostoli akusena umpostoli ngoba enamabandla amaningi, awusena umpostoli ngoba udala washumayela. But they will never say this thing. Angeke bakuphumele ezihlanganeni bakusho ukuthi akekho umuntu ogcotshwa abantu. Umuntu ogcotshwayo ubishop ne-elder ngoba kuyisikhundla obizwa uJesu. Le micimbi yonke ekhandwa yibona abahamba bagcoba laba bantu ngeke bezwe bakhulu. Kuyicala ukuthi bayakwazi lokho kodwa abakhulumi. Sifuna ukumemezela ke ngani zakwethu ensukwini zokuphila kwethu ukuthi nawe uma umunye wabo decide ukuthula uthandwa abantu kodwa ungalikhuluma iqiniso, wokwazi ukuthi unecala phambi kaNkulunkulu. Uhlala ukwazi lo ukuthi unecala phambi kaNkulunkulu. Necala ukuthi you have decided ukuthula, wangalikhuluma iqiniso ngoba ufuna ukunconywa nokuthandwa abantu. Necala ngongqoli yakuhlupha ukuthi ukhuza lezi zinto ezenzakalayo, ngeke uyikhuze ngoba uzozondwa. Unecala phambi kweNkosi. Necala icala esikhathini sethu esiphila kusona ukuthi abantu abaningi siphethe abazalwane abangama-fake. Bashumeli bethu bashumayela ivangeli lobumnandi, hayi lisusa abantu ezonweni, hayi lihlukanisa abantu nezinto. Kuyicala phambi kaNkulunkulu. Kuyicala ukuthi uzala ingane uyibone le ngane oyizalayo igqokisa kwanondindi, ungasho ukuthi lezi zinto oyigqokayo ngiyifuna emzini wami. Uthula uthi uzoyibonana mekhula. Kuyicala ukuthi awukhulisa ingane ngendlela efanele. Umngane wami ufuna ngikutshele mosonto kulamasonto ukuthi mina le ndawo la ukhonza awukhonzi lapho uyasonto uyolahlwa ngoba awukwazi ukukhonza endaweni la khona uNkulunkulu angekho bese uthi ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Kufuna ngikutshele iqiniso ukuthi uma ufuna ukukholwa ukhonza uNkulunkulu phuma emasontweni. Kodwa ngeke sikhulume lezi zinto ngoba wonke umuntu akakhonze la ahleli khona. Ayikho into enjalo. Ngeke balikhuluma leli qiniso ngoba umuntu nomuntu uradi ahleli khona. Ayikho into enjalo. Abapostoli bebangaboni ngesolinye kodwa bakaze bahlukana, bakaze baxabana. Akekho umuntu wahamba oqala umkhukhu wakhe ngoba ungabonwanga ngesolinye. Siphile esikhathini la khona sinabazalwane bayinqwaba, sinabapostoli abantu abahlonishwa ngamavesi nezambulo. Uma ngempela bathunywe uJesu yini bangayikhanda indlela njengama-giant ofisa ukuthiwa kunenkonzo ekhandwe estadium kuyodikidwa amavesi lawa kuxatshana ngawo kuphuma nesixazululo njengoba kwenzeka encwadini yezenzo chapter 15 uma kuneyiphithiphithi ebandleni lase-Ithoko kuthiwa abazalwane oPawulu basuka noBarnaba basuka e-Ithoko behlela eJerusalema, kwahlala umhlangano wabakhona ubusuku bonke baphuma nesixazululo esibenza bangaboni ngesolinye. Ngeke kwenzeke esikhathini sanamhlanje ngoba umuntu nomuntu ubamba umkhukhu wakhe uright la ahleli khona avumelana namaqili akhe, naloya uphethe inkunzi zakhe zesongo, naloya uphethe inkunzi zakhe zesongo. Akekho ophumela obalo otshela abazalwane bazalwa lokhu kwahlukana kwethu asila kuyiwa khona ngoba asikwazi ukuxabana la siyozwana le. Lo owaziyo ekumela kwenze nokumela kusho engasho lutho kuyicala phambi kaNkulunkulu. Ngeke kubezwe bakhuluma bonke labo abafundisi bethu asibahloniphayo, they will never say anything. Ayikho into abokhe beyikhulume baqhatha nabantu ngoba okubaluleke kakhulu lokho ukuthi kuhle bakhanda ukuthula phakathi kwabo nabantu kodwa baxabana noNkulunkulu. uNkulunkulu akasivusela abantu kulezi insuku abayokhuluma njengompostoli Pawulu athi umpostoli Pawulu mangishumela ivangeli ngokwentando yabantu shoda ngisona isebenze sikaKristu ngoba abantu esinabo namhlanje bashumela into eyithandwa abantu nento yesikhathi. Hayi ngoba bangaboni ukuthi le fashion lezi nje egqokwe emabandleni izinto zezwe, bayabona ezikete encane evezi izinqa, izwe liphakathi nenamacula khona namabheat adlalwayo, izwe lilodwa. Hayi ngoba ngayiboni ukuthi iBabylon liphakathi endlini lokukhona, bayabona, but they will never say anything. Lo owaziyo lokhu kumele akwenze engakwenzi kuyicala phambi kaNkulunkulu.
naku ukuthula kanti ubonile kuyicala, naku ukungakhulumi kanti uzwile kuyicala, lokhu kushayisa ngathi awazi kanti uyazi kuyicala, lokhu ignora ushayisa ngathi awukazi wakubona kuyicala phambi kwaNkulunkulu, kuyicala ukuthi uzwile ukuthi umngani wakho ushaya unkosikazi wakhe wangamkhuza wangambuza washayisa ngathi awuzwanga kanti uyazi kuyicala phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyathalalisa ngathi awazi kanti uzwile ukuthi umngani wakho uhlukumeza unkosikazi wakhe kuyicala phambi kwaNkulunkulu, uzwile ukuthi umngani wakho uhlukumeza umyeni wakhe umdlisa ngamapayipi pheka methanda indoda iphila ngesinkwa ibe ekubeni nenkosikazi umngani wakho ukuzwile futhi ukubonile, but you have decided to keep quiet ngoba ufuna ukugcina ubudlelwano kodwa wangalungisa into yokuchatha noNkulunkulu kuyicala ukwazi bese ungasho lutho kuyicala. Ngifisa siphila sikwazi, siyabonga abafethu ama-gift, ngifuna siphila sikwazi, sihamba sikwazi. We are teaching ama-principle ombuso wasekhaya ukuthi ukwazi, and then you choose to say nothing kuyisono phambi kwaNkulunkulu. Laba abantu abalamba phambi kwakho, kunabantu baziyo kuphuma amaphosta emsebenzini uyayithulela njengoba ungazi ukuthi ingane yakwasibanibani iyawudinga umsebenzi, ufuna bephaphathe bakuncenge, abanye ukwenze ngamaboma, ufuna basebenze, ufuna uvele uhlala njalo uyisikhokho, hayi ngoba ungeke ubatholele umsebenzi, ungabatholele umsebenzi wena wazi abantu abangabatholela umsebenzi, uyazi futhi ukuthi ngeke uzukwenza, ukwazi ukudecide ngathi awukwazi kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Ezekiel chapter 3 verse 18 lithi lapha komubi ngithe ekwenzeni kwakhe uzobhubha bese ungamxwayisi ekwenzeni kwakhe bese efa wena uthule, ekufeni kwakhe igazi lakhe ngiyolibiza kuwe, uzo accounta ufa kwabantu nokubhujiswa kwabantu phambi kwamehlo akho, imishado yabhidlika phambi kwakho ngoba lobu bufebe namhlanje bulimaza lemishado baqala ukhona wathula, namhlanje lobufebe bukhule emishado useyiphelile, you have decided ukuthula. Sinabazali abangamaqili abangakwazi ukukhuza amadodakazi abo ukuthi indoda kukhulunywa nayo kanje, ungezile emzini wami uhlule emzini wakho uma ucabe nendoda yakho uzogijimela la, umuntu nomuntu akalungise kwakhe musu uzogijimela la, umuntu akahlala emzini wakho wathula woza ikamera lakho lisekhona kwaxoveka namhlanje umshado uxove uwe ngoba awuyitshelanga indodakazi yakho ukuthi akwenziwa lokho endodeni necala phambi kwaNkulunkulu, ngoba kube waba umzali weyiqiniso lomshado ngabe use right. Wathi efike epepereza thina sasikhuliswa omama ethi makufika ingane yakhe igijima isuke emzini ifika la izopepereza athi akufonela umkhwenyana afika lathi kuzwa kuzokhunywa manje kusasa lokho umuntu akabuyele emzini wakhe. Sasikhula thina kunamadoda ekwakwazi ukuthi uma eshaya umakoti kuzofonela ubaba omncane ebikele ukuthi wena mfana awakwaziwa ukuthi angeke amhlumeze umakoti ngoba ubaba omncane ukhona kuzofonela ubaba omncane. Namhlanje kuphilwa amadoda la ahlukumeza amakhosikazi imndeni yazi ukuthi indoda le ihlukumeza unkosikazi ngabe nandaba ukuthi hayi mangabe lo yenza ukuthi hambe uyothatha omunye ehlukumeza umshado iziphene kwenzeka lokhu phambi kwamehla abantu basindisiwe kungashiwo lutho kungakhulunywa. Lezi zinto uzayenzeka phambi kwamehla abazalwane, they've decided ukuthula ehlukumezeka umuntu wesifazane bomama bethula bekhuluma ngezilimi kunokuthi babiza lo mfana ukuzana lo mfana uhlukumeza unkosikazi wakhe. Namhlanje kuze kwaqhuma ama divorce nizo account ngelinye ilanga ukuthi naba amaqili nikhuluma ngezilimi enganamsebenzi kodwa ingekho ithelo, uma seniphendukile vezana izithelo zokuphendula ukube naba omama beneqiniso ukube naba namadoda neqiniso ngaba lemshado ayifile namhlanje kodwa na decide uku-acta nihamba nodla inyama kunokuthi nibiza lo muntu umtshela iqiniso umedinda induku nimnikeza induku njengomuntu okhulayo eshawa ngoba uswazi lususa ubuhula entanyeni yengane kodwa angikaze nokwenza lokho nambrasha ngoba enemali walimala umshado necala phambi kwaNkulunkulu. Njoba ngikhuluma kanje umoya ongcolo uyakukhumbuza ukuthi umshado wakwasibanibani kube ngakhuluma kube ngamkhuza la mama kube ngamkhuza la muntu ukuthi nokuthi ngaba kwenzakalanga wathula kwamosheka phambi kwamehlo akho wathi wena uyingeni indaba zabantu
wayifica ingane zamakhwelwane zibhemana nehunga, wayibona ziqala ukubhema, wayifica ilala emakhoneni, wayithola lezi ngane, wangambikela umzali, wangayibiza leyo ngane uthi ingane yami lempilo iphilayo, lo mgwaqo uhamba ngawo siyawazi unezikhinsi, lo mgwaqo uzolimala phambili, sihambile ngalomgwaqo, mawubona lezi ikali lezi, uyabona lezi ikawu, uyabona lamanxeba la, sasihamba lo mgwaqo uzolimala ngane, wathula ukuthi uzobona khona phambili, wabona ngempela alimale, wena uthulile unecala. Lo owaziyo abanye bethu kunamaphutha ngaba siwenzanga ube sathola baba baneqiniso, bathula bathi bayobona khona phambili. Uma umuntu eyazi lokumela kwenze engakwenzi, this thing is very personal, there's nothing to do to unyobani, ngoba enhlizweni yakho umoya ngcwele okuwe uyakutshela ukuthi hayi mkhuze lo akukho right. Abanye bethu sinabangani abahlukumeza abazali babo, umuzwa mekhuluma nomzali wakho phambi kwakho, akazi umdiscipline uthi uma wakho lokhuluma naye ethi yebo, uthi uma wakho ethi yebo, ukhuluma naye kanje ethi yebo, uthi awukwazi ukukhuluma noma wakho kanjani, awukwazi ukukhuluma noma ngathi wenzini, awukwazi ukukhuluma nomama ozala wena, ukhuluma ngaleyo ndlela. Badelela abazali babo phambi kwakho, wathula wangasho lutho, wathi awuyingeni, kodwa enhlizweni yakho wawazi ukuthi akumelanga umngani wakho osondelene nawe ekhuluma nomzali wakhe ngaleyo ndlela, wathula. Bazali bakhe bafa, abanye ngeyistress, abanye babulawa woshukela, abanye babulawa ama-high blood, bahlunyezwa yingane, lezi ngane ezingabangani bakho, wathula wangasho lutho. Abanye abangani bakho uhlala nabo, usebenza nabo, akaze babona bathumela imali ekhaya, akaze babona bovakasha ekhaya, babheda phambi kwakho, bafeba phambi kwakho. Umngani wakho akazosho lo okwayaziyo izinto kumele ngabe uyazenza angazenzi. Banye bethu sisemaweni kanje, sasondela eduza kwabantu abangakaze baze basikhuze, abangaze baze baseluleke, abangasikhuzanga ukuthi lo mgwaqo enihamba ngawo unezikhinsi phambili. Sila sikhona sasarandwa ngabantu abanganali iqiniso, abanye bethu senza amaphutha, sakhonza ngaphansi kwabefundisi abatarget imali kuneqiniso. Kube basitshela iqiniso from the beginning, lezi ikhinsi esikuzo namhlanje, lezi ika esinazo ngaba sinazo, sasarandwa abantu ababona ukubaluleka kwezinto esiziphethe kunempilo yethu, abavelushanga imphefumulo yethu, bavelusha izinto esiziphethe. Sikula sikhona namhlanje ngenxa yabantu abaseduze kweni, ngoba bebazi. Umuzi womunye athi uyazi bengazi mina uthi lo mfana lo uzoyidlalela ngawo, pho wangangitshela ngathi ukuthi bengafuni nje ungena indaba zabantu, inyoka. Abanye kukhandwa ukudweba uvila ngaphandle ukuthi sibulawe, kukhulunywa phambi kwabo, athula ngasho lutho. Lo owaziyo izinto kumele azenze engazenzi, kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Lokho sikushona namhlanje bafethu ebusuku. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Mawukhona olwangakholwa sathemba ungenele ukuzofunda. It's a piece of advice for everyone. Uma sasenalo ithuba lokuyolungisa nabantu kumele soba correct sibatshele. Labafethu esishumela kanye nababaphethe inyoka nabanye sebathwele, badivert iqiniso ngenxa yendlala, kumele sibatshele. Ngoba uma kwenzeke phambi kwethu sathula thina nathi sinecala. Ngeke ulithathe iseluleko sami ngamana singabe abangani, but I will tell you the truth.
uma ngeke ukwazi ukuhlanganyela kanye nami ngoba ngizokutshela ukuthi abaphila kanje bayolahlwa hamba uyofuna amanye amasonto. Uma ngeke ukwazi ukuba umngani wami ngoba ngizokutshela ukuthi umama akabehave kanje hamba uyofuna abanye onondindwa omama bazophila njengawe. Uma ngeke ukwazi ukuthatha iseluleko sami ukuthi ubaba akakwazi ukubheva kanje hamba uyofuna abanye obaba bazoba amaphansulwa njengawe ngoba akekho ubaba ongahamba buye ebusuku enomndeni engazi ukuthi amawindi akhiwe engazi ukuthi igate livaliwe emndeni wakho njani ehamba ebusuku kodwa umngani wakho ungasho lutho. Lesi sito senzeka phambi kwakho and you have decided to keep quiet ngoba ufuna ukuhlala ku comfort zone. Lo owaziyo okumele akwenza ngakwenza kuyisono phambi kwaNkulunkulu. Ngenani bafowethu sixoxeni kancane 30 minutes bese siyaphumula isonto kusasa. Njengoba ngikhuluma umoya ongcwele uyakwelekelela enhlizweni yakho ukuthi wena wathula la kumele ukhulume. Izinto zabheda phambi kwamehlo akho wathula. Unecala phambi kwaNkulunkulu. Singamana sizondwa ngabantu, singamana sincisha ukudla, singamana silambe. Kodwa siyomemezela lokho inkosi yasinikeza khona kunokuthi sishumela ivangeli lentando yeningi elikitaza abantu sikhuluma izinto ezithandwa ukuthi singene endlebeni zabo kodwa egcineni kosuku ngeke zibaye ukusibeka lutho ukukhuluma amagama esiGreek neseBhebheru kodwa ngeke zibayise ezulwini. Ngamasi sikhuluma into elula kodwa engama principle ombuso ethi uma umuntu eqeda ukufa embona usimakade. Namhlanje sime ngamagama esiGreek namabhombe esitikwethi neseBhebheru nesiLatini kodwa esingabayisa abantu embusweni. Lo waziyo kumele akwenze ngakwenza kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Emasontweni amanye la sikhonza kuona ukuthi le ndawo la kufunakala into eziningi la kufunakala ukuvangelwa sikhonza nezifebe nabathakathi izinyanga esikhonza nazo zigcwele izintambu nezinsu zigcwele ama-T-Bex okhalweni lana kudingakala ivangeli kuqalwe phansi abantu bamukela uJesu kodwa ukuthi kunjalo kukhulunywa izibusiso phezu kwabathakathi nezifebe. Lo waziyo kumele akwenza ngakwenza kuyicala phambi kaNkulunkulu. Kuyicala kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Ngeke sikhuluma izibusiso sibanqakisa izibusiso abantu abanganabo ubudlelwano kanye noNkulunkulu. Kunabantu ekumele ubabone bayavutha kodwa badinga ukufundiswa kuhlalwe phansi kuye kuyinsimbi ukudansa ngoba sidanselwe izangobe engafundisekile bezwe noma bethandaza baba uNkulunkulu baba Father bless this food uthi wena ukudla kubusiso kuyabongwa. Lo owaziyo kumele akwenze engakwenzi kuyicala phambi kwaNkulunkulu. O requestile ngicela abhale phansi ukuthi requestile ngim-accept. Siyabonga ama-gift. Noma ungavutha wedwa uyikholelwa wedwa kodwa for the fact ukuthi wena uthanda ukuyithulela uthi awufuna ukungena indaba zabantu uzoyingena ngelinye ilanga. Uma umoni chapter 3 verse 18 ncwadi kaEzekiel uma umoni ngithi kuyena uzofa ngesenzo sakhe bese wena uyathula ungasho lutho bese efa ezonweni zakhe igazi lakhe ngiyolifuna kuwe usho usimakade. Baningi osisi bethu namhlanje bahamba bodesa ngomzimba bangena emjolweni ngenxa yendlala. Wawazi le ntombazana ayisebenzi ekhaya kuba impilo imile uyasebenza futhi uyazi ukuthi uyalamba lo sisi wadecide ungayingeni indaba yakho wadecide ungamthengela isiketi wadecide ungamthengela izinto zogeza uyazi njengentombazana unesidingo wathula wahamba lo sisi wayongena ezintweni wena wawazi ukuthi unesidingo lomzali wakho wathula unecala phambi kwaNkulunkulu ngoba wakwazi lo. Asibona bonke abantu abazala ngoba bathanda abafana abanye kwaba izimo zempilo ngoba okwakumele baba usizo
empilweni yabo they've decided to keep quiet ngoba bafuna ukuncengwa nokucela owaziyo ekumele akwenze angakwenzi kuyicala phambi kaNkulunkulu kuyicala phambi kaNkulunkulu kuyicala sabafana namhlanje abangamaphara bebemthanda uNkulunkulu bekhonza bakhonza phambi kwethu ngecathulo ezodwa batshekela amabhuluku baba yinhlekisa bekhona obhuti abasebenza abahamba ngeyimoto bakaze becabanga uma beholile ethi mfana amahlangane edolobheni amthengela amajini amabili nesicathulo esodwa naye khonza ngabo bonke abantu wanuka amakhwaphu umfana ngenani eron ole bekhona obhuti abahamba ngeyimoto abanuka kamnandi bebekwazi ulo mfana kasebenza uyadinga empilweni kuyicala phambi kaNkulunkulu mawazi ukuthi kumele wenze ini wangakwenza kuyicala kuyicala abanye bafuna ukuncengwa abafuna ukucela abafuna ukuphaphathwa umncengi umfonela avala ifoni uzobuya kuwena uyazi athi angifuna ukuyiphendula le foni ngoba uyazi vela le foni ufonela ukumcela ngeke ayiphendula ngoba ufuna uncenga ukuthi uyazi for the fact that you know and then you decided not to do it kuyicala phambi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli lonike okuningi kuyofunwa kuye for the fact when uyoba necala ukuthi unakho uyoba necala ukuthi uyazi uyoba necala ukuthi ubonile kuyicala ukuthi unakho ungakujabulela ukuba nemali ungakujabulela ukuba nezimoto abantu bahamba abanethwa imvula wona unayo imoto wangabanikeza ulift that's why kumele ukuthandazela uNkulunkulu ngivula amehlo ami kamoya ngikwazi ukubona ngivula nendlebe yami kamoya ngikwazi ukuzwa nokhala nodinga usizo ngingabi nezinto engeke zibe usizo embusweni ngivula nemehlo ami ngikwazi ukubona okungaphezulu kokubona ngingaboni kodwa engabonisisi kuyicala ukuba nakho ubonile uzwile wangenza lutho icala kanibona siyabingelela egameni likaJesu long time. No, a long time indeed. I greet everybody in the mighty name of Jesus Christ. Be greeted. It's very good to be back. I have to confess. You're more than welcome. So this is such a powerful topic as we discuss namhlanje, because really, if you look at the biblical interpretation of umuntu othulayo when they know the truth, we call that person cowardly. That is a coward. And the unfortunate part is that in Revelations 20 verse 8, it says there is a place for such a person in the lake of fire. Sometimes people will find themselves in that place, not because they were evil, not because they were cruel, but because they chose to keep quiet. Yes. Because they lacked moral courage, because they chose safety over truth and obedience to God. That's what it is. It's where you have to make a decision. Who do I side with? I remember laphayana wakhuluma uElijah wathi, if Baal is God, choose him. But if the Lord is God, then choose him. This is where people are finding themselves. Just like those Israelites, we didn't want to make a choice because they also kept quiet. They didn't want to pick a side. This is what we are doing. We know the truth, but we don't want to pick a side. We would rather just keep quiet. There are so many people who did this in the Bible. We can count them all. You've mentioned a few. You mentioned Eli, even King Saul. He did this.
Because 1 Samuel 15 verse 24, he says, I feared the people and I obeyed their voice. Uthi wasaba abantu. This is what we do. This is the reason why we keep quiet. Hey, ngcono ngithule. Because if I say something, what will they say? But what will God say? Because God has already spoken. He says, don't worry, there's a place for you if you choose to keep quiet. There's a lot of people who did this. There's a lot of people who compromised the truth of God. Pilatus, Pontius Pilate, he did this because he washed his hands. What? This man is innocent. But then the people spoke, but if you let him go, you are no longer a friend of Caesar's. Wabona kahle ukuthi no makabethelwe, because wasaba ukuthi he is going to lose political influence if he stands with Jesus. So he rather be disobedient to knowing the truth that this person is innocent. Wabona ukuthi ngcono, let me rather disobey God than to lose favor with people. So this is what we do. We keep quiet because we are more afraid of losing favor with people than we are of losing favor with God. But into ebuhlungu ukuthi abantu abasindisi. The very same people that we are afraid of losing favor with, they will not hold your hand and walk you into the kingdom of God. The only thing that will ensure you go there is your obedience to the word of God. So what a beautiful topic we spoke about today. People need to understand ukuthi, they must decide. You must decide. You must take a side. You can't be in the middle. It's either you fear people or you fear God. You must choose one. Who do you fear? Are you going to keep quiet and go to the lake of fire? Because there's a place for you. It's waiting there. That one is guaranteed. It's in the word of God. Or are you going to be obedient to God and speak the truth in love? We are always able to speak the truth, even though it hurts, but we can speak it in love. That's my 2 cents for today. Ngiyabonga kakhulu. Sisi siyabonga kakhulu. This thing is very powerful. Futhi wayichaza kamnandi sisi ukuthi ngempela there is a reward for amagwala. Those who choose to be in the comfort zone. Yes. Kunendawo yabo laba abathanda ukuthi thina siyilolu hlobo lwabantu elingafuni ukuxabana nabantu. Si right thina. Ayikho into enjalo embusweni. For the fact that you know the truth. For the fact that you know the truth ukuthi laba abayenzi khona abaphili khona, now you choose to keep quiet. Yes. Unecala phambi kwaNkulunkulu. Yo, mfowethu. You know, before I go, if I can just relate a story of what happened, I think 2 years back, we went to a women's empowerment conference. You know, these things that we are hosting, which are unbiblical, because at the end of the day, they divide a home. If you empower a woman without the man being there, she's going to bully the man. If you empower the man without the woman being there, he's going to bully the woman. So you need to do it when they are there together, so they can understand that it is a team. A team will always have a head, and the head is man. So we go to this conference, and this woman is ministering, Ayabazabo, woman of God. And she says to the women that they need to be like the lap of Delilah when it comes to their husbands. She uses the example of the lap of Delilah. And I'm sitting there thinking, but this is not of God. How can you use seduction to have power in the home? Basukuma abanye abomamfundisi bajabule bagxume bashaya izandla. And we knew this is not of God. But because we were afraid to say something, because if we spoke, they were going to say, oh, you know too much. If you said something, what do you know? Are you even married?
Uyayibona ukuthi injani? So because at that point I had to make a choice, I chose to keep quiet. And today I'm convicted because I knew ukuthi there are some women who took this message bahamba bayoyenza ekhaya, and they became the lap of Delilah, and they welcomed the enemy into their homes. But we were there as watchmen to stop it, to say this cannot be of God. You cannot introduce the spirit of Delilah in saying that you are going to overpower your husband, use your beauty, use your curves. We kept quiet, even though we knew. So are we not to blame for whatever happened in their homes? We chose to keep quiet, which is sad because we had no fear of God. We did not have fear of God. We feared the people that were there. So ngicela ukuyishiya lapho ke namhlanje. Siyabonga kakhulu. Ngelinye ilanga lapha eJerusalem lithi iBhayibheli bazwa abapostoli kuhlangane abantu abasuka endaweni ezahlukahlukene babiza ngezidakwa. Tha badakiwe laba, badakiwe yidakwa. Lithi iBhayibheli wasukuma uPeter. Madoda abazalwane, asidakwanga thina. Lokhu kwakhunywa umprofeti uJoel. Uthe ensukwini zokugcina ngothulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Sibinde sathathwa umpostoli uPeter. Sebebizwa ngezidakwa kwasindiswa more than 3000 yabantu babhajatiswa ngalelo langa. Just imagine ukube nkathi babizwa ngezidakwa oPeter badecide ukuthi ngeke sikhuluma thina nabantu ngoba sizothukwa, but the man wasukuma ngesibindi athi asidakwanga kusekuseni kakhulu ukuthi ngaba sidakiwe. But this is the fulfillment of the scripture. Basindiswa abantu. Namhlanje so lo mama bangamagwala because they need a comfort zone. Bafuna ukuthandwa amantombazana afebayo. Bafuna ukuthandwa amantombazana engakwazi ukugqoka. Bafuna ukuthandwa naseinkundleni nasemabandleni banikezwe izikhundla. Nalabo abantu esibakhetha sibabeka amakomitini, we know very well ukuthi abakholwa. Siyabaza abazalwane emabandleni abanomoya kaNkuluNkulu abangasihola ngewisdom hayi ngemali, but ngeke sibachuze ngoba phela abanamali. Siyabaza, and we choose to keep quiet because sifuna ukuthandwa nokunconywa. Eminye imishado yathi iqala lo mfana approacha le ntombazana, mongcola wakhuluma nawe athamba utshela intombazana ukuthi itrap le. Wathula wangasho. Ingane yabantu namhlanje senkingeni, wathula wangamlalela uSimakade ekhuluma. Uyalelela uSimakade noma isimo singavume. Siyakhandwa ngamatshe, siyathukwa, siyaxoshwa ngenxa yeqiniso. Umpostoli Paul uthi mangiyolalela abantu, ngiyoshunyayelwa okufunwa abantu. Kusobala ngisona inceke kaNkuluNkulu. Ngamanye amagama ivangeli esilishumelayo asishumela ivangeli lithandwa abantu. Kwesinsikhathi sikhuluma into esiqhatha nabakithi. Wathi uJesu angizela ngokuthula ngizohlukanisa phakathi komndeni. Okwechaza ukuthi kwesinye isikhathi kunento eyikhuluma emndenini abayokutshela ukuthi uphuma kuphela le ekhaya. Kwabanye kuyoqhuma ama divorce mhlazana ufuna ukumela iqiniso lokukholwa. Lo owaziyo kumele akwenza angakwenzi kuyicala phambi kwaNkuluNkulu. For the fact that you know and then we act ngathi awazi unecala phambi kwaSimakade. Bakhona inaba requestile bazalwane siba accept kulama minute ambalwa asela bese siyaphumula. Bambona abuyo Christ. Sibamezala lokho namhlanje ebusuku nganza kwethu, sibamezala lokho namhlanje ebusuku emzimbeni wonke kaKristu. Ukube siyabazalwana abakhuluma iqiniso ngaba sizwana nabo bonke abantu ngoba leyo kuba umzalwane onganalo iqiniso njengensimu engabiyelwe. Kulula kakhulu ukufohla noma ubani afike kuwena ngoba bayakwazi wena
ngeke ulikhuluma iqiniso. Ukhetha ubudlelwano, ukhetha ubungane, ukhetha umsebenzi kuneqiniso. Mningi uDodi wenzeka phambi kwamehlo akho ngeke usho lutho because ufuna kube nokuthula phakathi kwakho nabantu. uNkulunkulu elimala. Bonke abantu abaduka phambi kwamehlo abo uzo-accounta ngelinye ilanga, abaduka bephambi kwakho. Kunamantombazane eduka phambi kwethu namhlanje hamba yoshada nabantu abangakholwa. Bekhona omama abangasho bangabatshela ukuthi umuntu okholwayo akamshadi umuntu ongakholwa. Akuhamba yoshada kodwa simtshelile. Baza belulekwa yibona athi akunankinga mhlawumbe uzokholwa akuyikho into enjalo. Akushila uNkulunkulu kodwa uzwakala kahle noma kuzwakale kahle umuntu okholwayo amshadi umuntu ongakholwa. Besuka phakathi kwethu boshada nenyanga nezangoma. La afonelwa omunye umama, I think it was last year. After 19 years ekhuzwa abazali bakhe. Bemtshelile ukuthi ungamshadi umuntu ongakholwa ngoba lento ofuna sinitshelane okusesemnani ngoba lo muntu oshada naye ongakholwa bakutshela ukuthi akashadi umuntu ongakholwa. It's not about namhlanje noma kusasa. uNkulunkulu uyalazi kusasa. After 19 years lo muntu wakhuzwa ngaye waqhamuka athi usefuna isithembu. Uvuna izinto akhuzwa ngazo 19 years ago kuthiwa akashadi umuntu engamsabi uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma kubantwana bakwaIsrayeli bephuma ezweni laseGibhithe ababheke eKhenani. Wathi manifike eKhenani ningabashadi abezizwe. Kodwa lithi iBhayibheli uSolomoni wanamathela kubo ngothando. Wathanda abesifazane babezizwe kunokuthi alalela uNkulunkulu wathi bami kahle banamahisu banamakefa. Kodwa wathi ongakholwa akashadwa noma ekhulumela phansi noma nomoya phansi ngoba uNkulunkulu uyalazi kusasa. Lithi iBhayibheli ebudaleni bakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Inhliziyo kaSolomoni yayingaphelele kuNkulunkulu njengoyise uDavide. Akha ama-altare entabeni. Amakhosikazi akhe akhonza oNkulunkulu babezizwe ngenxa yokungamlaleli uNkulunkulu. Abanye bakhuzwa ukuthi amadoda angakholwa akashada athi uright lona uyasonta uthi hey indoda engakholwa ayishade. Kwathi after 5 years wahamba yothwala ngaye wafaka ebhodleleni waba umkhovu. Namhlanje abasosisi bethu baningi amadoda athwala ngabo babanezimoto amadoda kwathwalwa ngabo bavuna izinto abatshelwa zona kuthiwa indoda engakholwa ayishada. Kodwa basuka phakathi kwethu bohamba boshadana namadoda engakholwa nithula ukuthi hayikhuleka uzokholwa uma right. Cha, qhubeka nobaba wengane uma phela uma uthi wena ufuna abanye kuze ushobo nosisi bethu ethi mina ngadecide ukuthi angifuni uba ingane ikhule ngaphandle kwababa wayo. Masukholi yakhula ingane ngaphandle kwababa wayo ngoba masusindisiwe ukukhanya nobumnyama kuhlangana kwasho uNkulunkulu. Awukwazi ufuna ukuyichaza nokuthi uthatha lesoka lakho uzolethe lo nhunta wakho ongakholwa namazinya brown nenzipho brown bonke ibemana nensangu lento le ayikholwa amazinya brown ngathi idla ipeanut butter ayinaNkulunkulu uyithathe uthi hayi uzosindiswa. Watshelwa abanye benu batshelwa. Ngofuna sikutshela thina ntombazane engakholwa ayishadwa noma athi ime kahle kangakanani noma athi ikhulumela phansi ayishadwa. Indoda enganaNkulunkulu ayishadwa. Wathi omunye ubhalayo athi intombazane ihlakaniphile ithandazela indoda esaba uNkulunkulu. Intombazane enganaNkulunkulu ithandazela indoda enemali. Ngoba noma ungabanayo imali kodwa uNkulunkulu angeke kulowo muzi. Isibusiso sakulowo muzi ephendika iziqalekiso. Uzaca amafriji agcwele ngigibela zonke imoto uzaca ube mncane kuvaleka ama-appetite amafriji agcwele ukudla nilala kokukhinda kumakheni ubuthongo do ulala ngamaphilisi. Kanti isibusiso sikaJehova siyacebisa ungalala ngamazambane ulala ecansini phansi espontshini ukhona kuze kusekuseni ngoba la kukhona khona usimakade noma kungekho okuningi ubukhona bakhe bubodwa kunokuthula. Ntombazane ehlakaniphile noNkulunkulu ithandazela umuntu osaba usimakade. Okunye kuyalandela. Wathi uJesu ufuna ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo konke kuyokwenezela. Amantombazane anganaNkulunkulu afuna amadoda anezimoto kodwa usimakade engekho. Uyoba nako konke kusasa uyoba umkhovu bohamba boqinisa izithwalo ngawe ngoba utshelwanga ukuthi kufuna umbuso nokulunga kwawo. Abanazo lezi zinto ziyiqalekiso bazaca benazo abanakuthula bakhala inyembezi. Uyayifisa le mpilo owayiphile nganalutho. Ngofuna sinitshela iqiniso. Le platform yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mawukhono la ungakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda.
Iy'nceke ey'ningi ey'ncane zithwele. That's why amakhosikazi azo ey'ningi ayafa. Afa ngento engaqondakali. Babona ekhala actor shotana ney'thombe. Uyazi ukuthi unkosikazi wakhe ufe kanjani. Abanye baqinisa iy'thwalo ngabo. Labafana abancane bama-Young Lion okwakhuzwa ngawo ukuthi labafana bakholwa labafana. Ngoba nihamba niyolala kuma-conference. Amakhosikazi abo bafa ngendlela engatholakali. Ama-car accident kuthiwa wamilwa yithumba wavela wangavuka kuthiwa waphathwa yikhanda. Abafana laba bayakwazi ukuthi babafake ebhodleleni baqinisa iy'thwalo. Wakhuzwa wangezwa. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Avoid. For the fact that you know and you decided to keep quiet kuyisono phambi kaNkulunkulu. Usenhlizweni yami yonke athi ngizongiyolala emathuneni. Ivangeli ngiyolishumayela libe lula. Nalo kade akezwa ezwe. Le ndaba yokuvutha ngeke ukulekelela ngalutho if you are running away from ama-principle asembusweni. Mina ngiyamazi umuntu onikelayo ngeke ambone uNkulunkulu. Ngiyamazi umuntu othandaza kakhulu ngeke ambone uNkulunkulu. Ngiyamazi umuntu mina oshumela namabandla all over ngeke ambone uNkulunkulu. Kodwa akekho umuntu ogcina imiyalo kaSimakade ngeke alibone izulu. Akekho. So what is more important akusikona ukuvutha nokuvela kahle phambi kwamasonto ukugcina imiyalo. Lithi iBhayibheli uJesu chapter 7 ncwadi kaMateyu uthi akusibona bonke abathi inkosi abembusweni kodwa akabenza intando yami. Kusentandweni kaNkulunkulu ukuthi ngeke sithule izinto zenzeka phambi kwethu sithula kuyintando kaSimakade. Kuyintando kaSimakade ungabikho umuntu olamba phambi kwakho unawo amandla kusentandweni yakhe. Wathi ngimhlazana ngibuya ngiyothi ngangilambe phambi kweni ngangiswele phambi kweni ngangisesibhedlele ngangisemajele uthi sakubona phi inkosi wathi lokho enikwenze kwabancinyane ngikwenze kimi. Kubalulekile ukubamba ama-principle nokugijima nezambulo eziyokuphaphamisa sokweni. Uthi abanye ngiyothi sukani la kimi benzi bokubi anginazi bathi hawu phela thina besikhipha amadimoni egameni lakho athi angeke nginiphikise ukuthi niwakhiphe egameni lami kodwa beningekho ecebeni lami. Ma kukhona into engakweluleka ngayo namhlanje ebusuku sesilala ukuthi ungabamba okunye ushiye okunye ngeke ungene. Zama konke kusemandleni akuthi kubambe konke ngoba akufunakali half. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayenza ukuthi ube khona abapostoli abaprofeti abelusi nabefundisi bezwi ukuthi thina sonke sifinyelele obudodeni ebuphelele esilinganisweni sokukholwa ekwazi indodana kaNkulunkulu uKristu Jesu. Shothi uNkulunkulu sifuna sonke siphelele embusweni wakhe. Le ndaba kuyelimi nezambulo nokugida oshaya uTomoyi yokuphaphamisa endaweni efudumele because you are running away from ama-principle. uJesu mayethi ufuna uqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo ukulunga ama-terms and condition indlela yokuphila ukuthi if you are in the kingdom kunendlela yokuphila yokuqoka ukukhuluma ukwenza in this kingdom akwenzi ngendlela yakho. Now for the fact ukuthi ubalekela ama-terms and condition asembusweni ngeke uya la kuyiwa khona. Ume ngalezi zambulo nokuvutha lezi zinto ezenziwayo le wonke umuntu namhlanje unentaba yakhe, wonke umuntu une-movement yakhe, wonke umuntu uno-life wakhe, wonke umuntu, everyone is preaching because we are running. Abanye bethu sibalekele ukusubmit, abanye bethu sibalekele ukuphathwa, abanye bethu sibalekele ukudiscipline, abanye bethu siqala into zethu. Wonke umuntu usho lento ayithanda njengodokotela. It's a piece of advice engakweluleka namhlanje ukuthi ungamane uthi awukwenzi konke kodwa ubambe ukuthi ngiyakwenza yini uNkulunkulu akushilo. Wathi mangibona ulambile ngimnikeza ukudla. Oweswele angimenelisa onganazi impahla ngimgqokisa. Upostoli Paul kuGalatians uthi ngoba sasenethuba lokwenza kahle asenzeni kahle kubo bonke abantu ikakhulukazi ngoba endlo ukukholwa ngesikhathi esifanele uNkulunkulu wesivuna. Yekela lento yokuvutha nokukhohlisana ubalekela ama-principle asembusweni kaNkulunkulu. Kunendlela yokuphila, kunendlela yokuyiphatha, selulekana siyakhuzana in this kingdom. Ongafuni ahambe ngoba umtshelile iqiniso. Leli platform labantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mawukhona la ungakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda hayi ukuphikisana.
Here's a piece of advice, ungathuli izinto zenzeka phambi kwamehlo akho. Ofeba ihamba yomkhuza ukuthi ifebe singaphandle kombuso kaNkuluNkulu. Ophuza utshwala womtshela ukuthi idakwa ziye embusweni. Izitabane zitshele ukuthi njengoba nivutha njengoba siculela yizwi izitabane. Uyayibona zilenga izandla lapha ngathi intambende kala imbone isitabani ke lesihamba yositshela ukuthi njengoba udumisela amadoda nje awuye embusweni awuyi la kuyiwa khona ngoba iBhayibheli ithi izitabani singaphandle kombuso kaNkuluNkulu. In the Old Testament izitabani zayikhanda nje ngamatshe ngeke abefundisi wethu bakumemezela ngithi basaba ukuboshwa uhulumeni uzobabopha ukuthi bakhulume kabi bamelene nezitabani ngoba nasemthethweni ngeke abafeni bambalwa abayezulweni bambalwa. Ningabizana nigcobana nodwa nje ukuthiwa these are the giant of faith ukuthi uNkulunkulu uyabaza bangabakhe abantu mmela iqiniso nabantu memezelayo bangakhathele ukuthenjwa nezikhundla eziphezulu yabazi uNkulunkulu abangabakhe. Bafowethu uNkulunkulu omusa kenze njalo enzele ubuhle begama lika Jesu eyinsukwini zokuphila kwethu. Bafowethu asiphumuleni kuyakhonzwa kusasa iloko esikushoyo emzimbeni wonke kaKristu. Kodwa ungathule ensukwini zokuphila kwakho. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngithanda ngothando lukaLavu. uNkulunkulu samethemba uzosenzela umusa ensukwini zokuphila kwethu. Siyathembisa abazalwane nje ukuphela inyanga i5 years nganza kwethu. Inetwork nje izothi kuma kancane kwisihlupho. uNkulunkulu uzoselekelela egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye yale platform. Akekho ngcono kunomunye. Sihlangana njengabazalwane emzimbeni kaKristu. We are not here to prove amapoint ukuthi we know asazi lutho ngebhadi vela mina ngazi lutho but sizobonisa njengengane zasekhaya isifiso nokulangazelela ukuthi sonke siphelele. Yekela indaba zokuvutha nokukhohlisana ngeke ukulekelela ngalutho. Bamba ama principle asembusweni. Kunezinto kumele uzenze ngoba uyakholwa. Kunentshuma esasikhuluma kuleli viki elukuzaneni enkonzweni sithi sengukwenziswa ukuthi ngiyakholwa. Kunezinto empilweni ohambeni lwakho lokukholwa kunabantu abaxabane nawe kunabantu abangakufuni ekumele bakhulumise ngoba uyakholwa. Indoda yakho uxolisa kuyena ngoba uyakholwa. Kunabantu kumele ukwenziswa ngoba uyakholwa. Lithi iBhayibheli zizamelana ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele ongenaba ngeyiboni inkosi. Kunezinto empilweni uzenziswa ukuthi sengiyakholwa. Ukube kwakuya ngami ngaba lwange mkhulumisa ngaba lwange mfune eduze kwami kodwa ngoba ngiyakholwa ngisindisiwe. iBhayibheli lisikhomandile ukuthi kumele sibuyisana nabo bonke abantu. uNkulunkulu akenze umusa nganza kwethu. Yekela lezi zinto zokuvuta akekho ezulwini ngamavesi akekho noyedwa nje. Yoshuma lesiqede kodwa siligeje izulu ngoba kunezinto esayibalekelayo. Akekho ezulwini ngomnikelo kodwa umnikelo wakho ngeke ufake ezulwini. Yonikela uqede nje besuye sogwema. Yobusiseka khona emlilweni. Kunezinto kumele uyibambe izinto ezingama principle ombuso. Ukuthi yankenene ucula uthi uzobe emanzi into uyosala. uMoses was spend 120 years in the wilderness. Wasuka eGibhite ena 40 wahlala entabeni kaMedian another 40 years wasuka wabuyela eGibhite na 8 years another 40 years in the wilderness 120 yeminyaka. Qede hamba noSimakade kodwa akakaze alibona iKenani. Lithi iBhayibheli babe sebeseduze wamkhuphukisela phezulu kwentaba wamkhomba lona iKenani after wonke ama sacrifices awenzile. But because of disobedience yokuthi wathi hamba uyokhuluma edwaleni wafika yena wathi mina nomfowethu uAaron sifuna ukunivezela amanzi wathi uNkulunkulu woza la yini wehlulekile wena ukungiveza nokungiphakamisa phakathi kwesizwe sokwaIsrael wavela wena esikhundleni sami athi for that reason awuyi. Namhlanje ngamakhosi phezulu komhlambi kaNkulunkulu kudunyiswa thina kuvela thina kunokuthi abantu bazi uNkulunkulu. Uyoshumela ulidwebe ivesi zambulo uchaze konke unconywa ngabantu umgeje uNkulunkulu ngoba akavelanga kwavela thina kwathandwa thina kwadunyiswa thina. Yakela le ndaba amavesi nokuvuta ngeke ulekelela ngalutho. Bama principle afuneka embusweni kaNkulunkulu. Ngamani uzondwa kodwa uzondela lo iqiniso. Ngamani ngihamba ngedwa kodwa ngibe nesiqiniseko ukuthi abaqhele duze kwami because they know that I will tell them the truth. Ngamani sikhonze sibe babili kodwa sibe nesiqiniseko sibabili kanje asikhohlisana. Akekho umuntu ukhohlisa umuntu. Azikho izona embozwayo, azikho izinto engakhulunywa. Ngoba vele uma senza njalo siyinkunzi esihoko. iBhayibheli lo owaziyo ekumela kwenza ngakwenzi uyicala phambi kaNkulunkulu. Labantu abalamba phambi kwakho yazi kumele bathengele ukudla. Uthula uthi mabangangicelile ngizothula kuyicala phambi kwaSimakade. Uwazi lokho. Uyicala.
ngoba ifana nalento ukuthi ngeke ngayikhuluma lento sesiqedile bofethu siyothandaza ngeke ngayikhuluma lento ukuthi sihamba siyodla koWimpi eWimpi lapho hamba simndeni ufika lapha eWimpi ukhokha 1000 rand inhlala nemndeni ethe suka eWimpi endleleni sebebuya afice umama odayisa umbila emgwaqeni u17 rand uqeda udla iplate ka 1000 lapha nefamily yakhe thola umama oyihlanganiselayo ufake nobomvu emehlweni uyahlanganisa lo mama njobe edayisa lo mbila lo wondle ekhaya ufundisa ingane sema university unomzukulu kwenzeka yonke lenxushunxushu kufika wena ufuna i-discount ka imbila ka 17 rand deep down your heart you know ukuthi lo muntu kahle kahle lapha uthipile lapha washama tipo faka 200 rand lo muntu udayisa umbila ka 17 rand uthi uphethe mina ngiphethe u10 rand ngoba vela kana plan uzokunikeza sinecala phambi kaNkulunkulu because deep down your heart you know ukuthi umuntu ngaba ngiya investor kwini odingayo nangu uyalibona ilanga liyoshona umbili ncwaba uyehluleka ukhipha no 500 mama ngicela uku-invest ebusiness kuleli business lakho noma nawu 200 rand mama ngicela umbili hayi imali engaka umbili akusona 200 uthi ngiya-invest ebusiness ngoba emqondweni wakho uyabona ukuthi ilanga seliyashona lo mama umbili ungaka uyowuqeda nini mhlambe le mali ugibela ngayo uthenga impuphu uthenga ukudla but siyakwazi kumele sikwenze sichuza engathi asazi uNkulunkulu uyakwazi lokho sidinga ama-discount kubantu engaba siyabalekelela badayisa amagwinya siyakwaleta sikhokhe kodwa kunendawo la khona singanankinga khona bahamba abanye babeyoshada bahamba bayoqasha amahholo bakhokha 200,000 bese kuba khona lo hlanganisayo ohlanganisela kuyishutela zami ithombe athi mina anginayo imali ngizokhokhela u200 ngizokhokhela u2000 akanankinga ukhokha 100,000 for iholo unenkinga kulo zamayo empilweni ukushuta ithombe athi ngeke phela mina ngino 2000 imali engaka u100,000 akhokhela nikeza abelunga akanankinga lo waziyo okuhle kumele akwenza ngakwenza kuyicala phambi kaNkulunkulu siyabaza abantu kumele sibasiza sidecide ungabasiza siyabaza abantu esikhonza nabo kumele ngaba sibaqalela amabhizinisi sibathengele amaflower sibathengele amafutha benza amagwinya benza into ethile we have decided to keep quiet siyabaza abantu esikhonza nabo ngaba sibenzisa ama license sayithulele nje ngathi sazi siyakwazi lokho siyabaza usisi abayikhuthalele ukuthi abanayo i-backup ukuthi baqala izinto siyabazi omama esikhonza nabo abakhuthele enkonzweni lo mama mongamqalela nje sa tax oponyana ufaka isitoko sika 500 rand angakwazi ukuyisurvivele ngeke sibenzele lutho siyazi sifuna abahlala bephaphatha kulo owazi izinto okumele azenze engayenzi unecala phambi kaNkulunkulu hlala ukwazi lokho yecala hlala ukwazi manje umkhuluma umongcolo yakwelekelela uyazi kuyabuya engqondweni ukuthi usibanibani bakithi usibanibani bakithi awusibanibani kunabanye abanokhono kunabafana ehlala nabendaweni abayikhuthalela abanamakhono ukuthi lo mfana wazi mangamthatha ngemisa kuma skills lo mfana uhlaniphile unolwazi ngahambe ufundela ukuthi uthule enza ngathi akwazi bonke abantu bakhokhele ongamkhokhele nje ilo mama hamba uthatha kuyena ispinach futhi uyazi kahle ukuthi le mali ayifuna yespinach iyona kumele uthenga ushukela ngayo ngeke umkhokhele uyabalisa kumele umkhokha ngithenga ngizoyiletha imali yenu la kumele ukhokha ama1000 ama5000 uyikhokhile inkinga yoka 15 rand wespinach kuNkulunkulu ninecala phambi kaSimakani necala kumele icela imali yakhona iphaphathwe ke kube ngathi manje le mali iyacela uyazi kahle le mali basurvive ngabafuna ukuhlanganisa ingane bazokhokhela imali kamalume uthatha ispinach wathi uzokhokha kugcileke kuweke kuyacelwa ke kuyaphaphatha banecala bonke abantu abazi kahle izinto ezinhle kumele bazenza phambi kaNkulunkulu bashayisa ngathi abazi siyakwazi lokho uNkulunkulu akasenzele umusa ensukwini zokuphila kwethu iBhayibheli kufunakala sibe ngabaphelele phambi kwakhe uNkulunkulu matshela uAbraham uthi hamba phambi kwami Abraham ungabi nesici ungabi necala ungasoleki phambi kwami ngabikho abantu abalimala uma bekubona because we know that truth nabantu ababheda phambi kwethu singathuli senza ngathi asazi kanti siyazi
we must tell them the truth ukuthi akusiyona indlela yokuphila le. Amadoda ahlukumeza amakhosikazi fanele sibabiza uma siwobaba abaneqiniso. Umama meseshilo ukuthi akaphatheki kahle, amadoda aneqiniso abiza indoda, hlene phansi baba uyakhola usindisiwe. Unkosikazi wakho uyambona ulenga izandla, uphila kabuhlungu kanje ngathi akanandoda esebenza, uyasebenza kodwa ingane zakubuka zinjani. Ayikwazi indoda ekholwa iphila ngalendlela. Uma sinalo iqiniso kwazi ukuthi kube nemindeni ehluphekayo kodwa khona ubaba abakholwayo ebandleni bathule bangasho lutho because they want you to be in the comfort zone. Ayihambe ngaleyo ndlela. Bafowethu siyabonga kakhulu. uNkulunkulu omusa senze lo musa ensukwini zokuphila kwethu. Le platform yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. uNkulunkulu akasenze lo musa sonke. This thing is very personal. Le ngeke uyikhomba komunye umuntu, uyikhomba kuwena. Abanye oma bethu labashada nobaba abanezingane. Ezakhe ingane useyithengelela amajesu, yenze yonke into. Lezi ingane engazalwa yena kanandaba nazo. Ngithi zinomama na, uyazi ukuthi umama lezi ngane akasebenza ka-afford. Ezakhe uyithengelile nakhona mazihambe uyoyithengela, uzohambe uyoyithengela lapha kophephe. Lamajesu avuza yaphuma uboya ngoba ezakhe igqoka koHulwets. uNkulunkulu uyasazi. Uyalazi iqiniso kumele ulenze. This thing has nothing to do nomyeni wakho nobani bani ngiyazodla. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ezakho ingane seyiphelele uyithengele yonke into, zilala zintofontofo yonke into erad. Yilezi ingane owayithola nale ndoda ezihluphekela ngoba vela phela iwena ophethe ukhiya imali econtrolwa wena. Ayikho imali ezophuma la ngaphandle kwemvumo yakhe. Ungadlala abantu. uNkulunkulu uyakwazi. Lezi ingane ziyakhula ngelinye ilanga semhlabeni la. Konke sikwenze kungabikho kusilahla ngecala. Namanye amadoda athola usisa abanezingane, ziyahlupheka ingane zakhe wayixosha emzini wakathi angifuni ingane zakwasibanibani la ekhaya. Usesi uhleli nawe uyakuthanda impela unkosikazi wakho kodwa inhliziyo yakhe ayiphelele kuyena ngoba kunengane yakhe elambayo wena unganandaba nayo. Ukubhlungu kakhulu ukuthi kwenziwa wena ukhola usindisiwe, unganalo uzwelo ukuthi ingane ihamba kanjani, iyafundeka yini esikolweni ngoba la kusemhlabeni. Asiphelele phambi kukaSimakade. Kunezinto esizenziswa ngoba siyakhola, kunezinto esizenziswa ngoba singeke sikwazi ukwenza ngathi asazi kanti siyazi ukuthi izinto azambi kahle. Amakhaya abanye omama bethu abashade nani akuhambi kahle. Ngeke basize ngoba wena walobola nje bafunani kuwe balobola. Kuyalanjwa. Uyasaba nokutshela umama ukuthi ekhaya kuyalanjwa ngeke umsize. Ngoba wena walobola.